ehmima eba mi oriyamun uleti oriyamun ule mi muslimunge mujtama tawga wamun dakanta kennunto kafarun oriyama uleti ve egota oriyama ule mi muslim aharum party ge veriya aharum party ge zai maharumenge bodu miha ehem wima ebe fula komme fada kame kuriyas ekan difaa kuran eihe hamaikani kamaki nuwe tinun kamen neti he wahaga dakkan komme goten hada fais veri miha difaa kuran wata zaim salamak kuran wata party bodu miha difaa kuran ei non talgon menge terega gina mihunge halu hori gotan islami gawmtakan hanguramakon hamaladi duniyaga hori emmenu baanu rakkatere birweri hatiyar tabbenu koggen muslim jamaatuge nikameti anhenunna kudaku dinna muskulinna etam million bayako mara gatulu kuramu eid tahuniya dimaya rolan huri emme bodati huturu faafata efada faafata kura mihum bimum faheluma Allahuge deenuga kandeli faawa bay mihum bes enage manhaju rangale enage amalu komme gotakan hurikam gavias daade makarweri bas bune lafa eba bacha bay mihum eba bune den tiulani emme hatar waraka yahudin asking ekama nuhe إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا شك أن مؤمن مسلم أميهم رحمة ركم باوا أميهم هيتوجي لوبي خالص كرا فراتك الله سبحانه وتعالى أدي كم مؤمن جمتش لازم كم إنجي غلوما إنجي هيتوجي لوبا إنجي هوريها إدونتك الله تبارك وتعالى تك خالص كرا هم يفدان أرغن منجي نفسه جميوا نفرة روليا عداوة تريكم إسي فويس مؤمن خالص قران جهني الله سبحانه وتعالى اتكا اي يميل هوا نفس اتكا بينو كروي جي اتشنما اي جلهم هوري اتشي نركاتر اتشي بما الله سبحانه وتعالى لوبي وافدان ادي كلام رسول ادك لوبي وافدان مؤمن علتكن اتكا اي لوبي مؤمن خالص قران جه فدان الله سبحانه وتعالى إكلانج رسولنا إكلانج إيمان با مؤمن على تكون جي عداوة ترين لك رولياون نوتا تباع عداوة تريكما رولي بريكان إيتي أما ذكرن جهني تباع إم لوبي وفرع الله سبحانه وتعالى عداوة ترينا تباع إم لوبي وشخصية رسولن جي عداوة ترينا أدي تباع إيمان قبول كرا الله سبحانه وتعالى إكوان تكما خلاف وإكمو عداوة تريوا ميهن نادمان أهم ما نبوت يا أخونا أرغن من موضوع كاغ مهار كوريا مدا موضوع الولاء والبراء رحمة تريكما عداوة تريكم بحتن جهه غوي شكني إديتشكي الله سبحانه وتعالى خالص كرن جهه ديت أهم بما الولايكي رحمة تركما لوبي أدي البرايكي إيجي إديكول عداوة تركن رولي بيركن إكن الله سبحانه وتعالى اتكا إكلانج عداوة ترنا إكلانج دشمننا
e huriha kame amaz kuran jehen algon men waki bayed deke adawa teriuma mu'minun muslimun waki bayaka gulun nubewuma nuwata ekamuga waki samanukame gengulu man Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabba fawani kiwegen ei algon menge amilla kame nu ei Allah subhanahu wa ta'ala ya gulun hori kame saubaki algon men ebayaka ruliyananche nuwata ebayaka gulun kandanche nuwata gatimagi kama lobige gulun nubavanje he bayki men Allah ebay ko adawat teri fawati ve ehvima Allah ge adawat terin rasulun ge adawat terin Allah rasulun nang iman wegen tibi mihun ge rahmat terin na wane gote nonnan Allah ekalange rasulun deke lobi wa mihun naki shakken ne gotuga ekalange rasulun ge adawat terin ei tobiyat ei gawaida usulun ekan sabituan megge ehvima algon men islami shariatu ge terei baraat nuwata ruliverika nuwata gulun kanda lumuge masala ghair muslimun nang amaz kurmaki evves halegga islam din adawat terikama ruliverikama gomuge mane nun efada mane dehawat kamennu sawbaki mi ruliverikama ki evves muslimako evves mu'minaku naslim tiyaz kattaka qawmiyat kattaka nuwata asabiyat kattaka bawanji he ruliverikamennu mi Allah subhanahu wa ta'ala ge adawat terin adi ekalange deke lobi wa mihunge adawat terin tibaga amil adawat teriya denegatu adi enage makara reguntaka enage nurakkalun tiba salamagu ehmima Allah subhanahu wa ta'ala wahiku rabba fawani man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin Allah ekalange malaikatu jibril mikal ge adawat terinaki dannashe fa inna Allah aduwwun lil kafirin ei kafarun ehmbima Allah ei kafarun ge adawat teriya mi mawdu'a ki man Allah ki kafarun ge mushrikun ge ekalange iman wa mi ge adawat teriya Allah subhanahu wa ta'ala ekalange adawat terin bayan koddewa eulanu kurabani adi ifaratakun Allah subhanahu wa ta'ala bariya ve wodi gannawa kan ekalange eulanu kurama ekalange wahi basulgawani bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin bara'atun min Allah wa rasulihi Allah ekalange rasulage hadratu Allah rasula bara'at eulanu kurabwa Allah rasula bariya wada gannawa kumbayge kiba ila alladhina ahadtum min almushrikin tibamihum muahada ko sulha ko fawa mushrikun ge kiba makka ge mushrikun ge wahaka ehbima mushrikun naki kafirun naki ibamihum ge kiba Allah kalange rasula bariya wodi gannawa ba adiyo se kalange mikan i'lanu qurabba mu'min takunna angawa afwani وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الله إكلانج رسوله أريهم إعلان كروي براءة يوم الحج الأكبر حج الأكبر قدوه إعلان كرواني كيرت قرآن من الله وحي بسول أن الله بريء من المشركين ورسوله الله إكلانج رسوله مشركون كبان بريء جنبه هم بما لو بيتأخذني مي الله سبحانه وتعالى إكلانج ذاته أدي إكلانج رسوله بريء بداعنا فوابي كافرنا مشركون هم بما مؤمن تكوننا واجب وجنبه الله رسوله ede faratuge manhaja ede faratuge shariata tabawu ede faratun angago takuriyedda ehmi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ummata Allah subhanahu wa ta'ala amurku rabba fawani emmeha kafiruna mushrikun ge kiban bariyahu ebami hunge shirka kufurun durheliwa man Allah amurku rabba fawani qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'budu
قل كليك فانو vidalo vaše يا أيها الكافرون كافرون لا أعبد ما تعبدون كلامين ألقن كرا تكتشت تيمن كليك فانو ألقن من نكران ولا أنتم عابدون ما أعبد هني تيمن رسول ألقن كرا فرع كلامين بسفرات ألقن من نكره ميساف منهج لكم دينكم ولي دين كلامين دين كلامين شركا كفرا كلامين كنت كلامنا ولي دين هذه تيمن رسولا دين ما الله بابا له دين كلام شرعي لو بتاخذ صريحكم اعلانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كليك فانوغي لو بتي متر صحابي نوفل رضي الله عنه ومداروني حديث القرآن اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك الله أكبر ندنغو شوه قل يا أيها الكافرون مسورة كياغ النداش شركة كفر براءة يلان كروني رمتي ويري سورة كيف وغنتو مهن الله تبا إخلاص تري واكموغا الله إيمان واكموغا هذه طاغوتنا كافر واكموغا شيطانا يا كفر شركوغا إمها فراتك دروه لي بريه واكموغا إعلان كفي ميهكي تدوري موحد تدوري مؤمنين حالتك ندني كون حالتك إيمان كمغا حالتك شركا كفر بريه وغن حالت مي ألغن من مسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أريهم أدي عقيدة ترين اختيار كرنجه سنة نداء رجا كيمس هني أبدوس على شركة كفرج صفتك إيجا أهل ورنج كيبان بريه وجن فورون إيمان كمج حقيقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي سيتنجت موقف تك الله سبحانه وتعالى منهج اختيار كرم أمر كربا فبي وتن كلام وحي كربا وهم بس كل جواني وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون كافر مشركون كليك فانون دعوتا كليك فانون بس فلو أدناها إنكار كفينما كليك فانون يداروا واشي فقل لي عملي ولكم عملكم تمن كليك فانو شيء تمن كليك فانو دينا تمن كليك فانو عمل كلام كرا كم كراش تمن كليك فانو كلام كرا كنتكم بريه وجن ما كلام بس تمن كليك فانو كروا كنتكم بريه وجن هم ما مؤمنون بحقي كوبات من الله مؤمنون بحق كمغا اعلان كربا وني مفدا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم هرمن عملتا كلامنا عمل هرمن التوحيد الله الشريعه كلامي كوندك علكنكم كلامنا شركا كفر كلامنا هدي تو غريها كم هرمن همها كنت تكون بريه وجن صريحكم اعلان كرا ابس اولوال من نتي منافق كمن ندك صافكو كفر شركم بريه وانجه استثناء حالتين اتودان ميها نكمتي ضعيف بالك شي حالتك اينا نفس نوركا تركم هوري مشركون تريغا ولنجومي هم بجيا اينا بيرفشون رحمت تركن دكاغ نونيا عداوت تركم ندكا هيتوغا ابس حالك كفر شركو هلورين لويبا غاك كان دينومكي جائز كمنو اديكين اي نوركا تركم رسول الله صلى الله عليه وسلم وداغ النبي حق باطل وكي كربو متك حق باطل وكيكو تفاتو كدين متك هنونما توحيدوغه ابس بينو مني شركا كفر مسوني طاغوتوغه حكمتك الله تبارك وتعالى حكما شيطاناغ امها خيالتك وسوستك ابجنما شريعه نوت دينك ابس اجن هم الله سبحانه وتعالى كلام رسول يشاء مؤمنون ورب ربار ربا فواكم مي كفر شرك اهل ورنا ابامين عملتك ورب رباريه ودرهلي وجن هور لا اله الا الله محمد رسول الله كلمه التوحيد مدينوغ بينغا مدينوغ اصل كمغا مي كلمه تحقيق واغتكي مي كلمه عمل كريوه ام مهم بايكي مي الله ان امام كلام دك لوبي كلام لوبي وعلنا بلوم بحتا كلام كافرو كلام شريكو كلام دين مونا براله كلام عداوه تروا ميهنا اكبريو طاغوت بريو شيطانك كبان بريو
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله طاغوتنا شيطانا يا شركا كفر قاهل ورنا كافر امها كفر شركا كافر الله إيمان وجميها أي تدوما غهر ميها كي أي خنداغ نودان أولاد غندي غهي فهتاغ ماميها هم إفدا جاهلية امها حكم تكا شريعة إنسانا دورو هليوه بريء بانچه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تباميهن جاهلية حكم مدنيه ما أن الله بابا لبي شريعة إكلانغ حكم إكلانغ رسولاغ حكم تباميهن نورهنيه شك نغتوغا مؤمن أباميهن الندين الله رسولاغ حكم فيها الله رسولاغ شريعة فيها إبايك هيتوغا إيمان كان يقين به إيمان كما مدوغا شك نتي إيمان كان فكا فيها بايكان الله حكم ور وكين كون حكمين ماتي وريو فوريه مواني شكني إفس آدم قدري حكمه الله حكمك ور فوريه مينوان هم يفدا بما بجن إسلام دين الله جم دين في واهن وريها دين تكون إنسان بريء وانجه أنا مؤمن كم قوام بينهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أنقوني إسلام دين في يوا إهن إفس دين هودا في ميهك إهن إفس ديني اختيار كف ميهكو إهن إفس دينك ودج ميهك كبان إكن قبول النوان الله سبحانه وتعالى إكن ميهك بولالا ردك ربان إهمي ما لبو تأخذ إسلام دينك بدتي علم ورين سلف الصالحون إبيكالونج منهج جاتبي سنة جماعة علم ورين ورسافكم من مسألة إدارة فبي أقولون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إدارة فوني وعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت دناش إنسان مؤمن كم جنوانه إن الله إمام ما إكوجا طاغوت كافر نواها هذا شيطان كافر نواها هذا شرك كفر كافر نواها هذا إكن كما بريء نواها هذا إهم ما مسألة كي ورثافكو مسلم ميجات منهج اختيار قرآن جه قلت إيمان كم تيجا ثابت وتيجا متكا أدي كفر شركون بريء هنا إعلان قرآن جه أمي هذا بوتي أخونا أختون مي مسألة كي مؤمن عندك لوبيون كافر كفر جاهلورينا بريء نوتا لويبا عداوة تريكم مي مسألة كي مي ألغون من مي زمانو غنوتا هن زمانه إسلام دين أو مسلم فشاعن جن دكاعن ولا واه كأنه مي عداوة تريكم فيشما ميجا طبيعة ميجا حقيقة كي كباتو مي ورق جينا فهارو ورق جينا بايكم ولي فواكمه هتامي كي مسلمون نقولي تي وهنون نما كافرون كدوها كسمي حقيقة نينجي نيجي بامي هون كي عداوة تري باي أهم بيما أبدوس إسلام النادمالا مسلم النادمالا هوريها تهمت كارنوبا إشارة كبامي هون كمسلم بدنام كون هداني إيه ترين إم بودو بدنام كي إسلام دينك terrorism فترة دينك إسلام دينك عدواني حملات دينك إسلام نك بربرية تك بايك إسلام نك رحمة همدر دين بايك ثلاثة هنغرام كورا بايك عداوة تريك مغوالا بايك هم بيما أنيا برين رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا مي باطل بيكار تهمت وني أرواف أدي إكان جندني إباميهم فترم لو بيت أخوني مي عداوة تركم جه حقيقة كي أدي ميتي فشيجن عدوها كي مياد النون وات إسلام دين أو من نون مي عداوة تركم فشون عدوها كي إسلام دين غبا كفر أو مو هم بيما ورجنا مشركون ورجنا كافرون علون غرافة كممي إبامي هي كوراني كفر أصلكي إسلام دين أو من همون جهون فدوني نوم إسلام دين غبا كفر شرك أي أما عداوة تركم ما همون جهون فدين فشي هم بيما إم فرتم عداوة تركم من إنسانية إعلان كوري كاب شيطان آدم عليه السلام وفدوا الله سبحانه وتعالى كليك فان السجد كرما أمر كرم كليك حسد وريكما رولي وريكم اختيار كري أدي آدم عليه السلام كليك فانو كداري فسكولو بابا كرما عداوة تريبوما إبامي هم مغفرة دوما الله قدرتو هواك وعدوي مي إسلام دين أو مي كمتو نوم مي كفر أو من بي كمه آدم عليه السلام كليك فانو كداري فسكولو الله كيكون تكمو
ekalaange diimmatiga saabitu etibi evves shiruke kufrenne Allahge shariye ekalaange diin ekalaange ikkawanta kurun oti ehin evves echenne ehennam wes shaytaanaga masakken ena kaamiyabu ikon erako eta zaman take fahu emme fahu nuh alayhi salam ge gawmuga taqwa ver solih bayge namuga ebayko Allah subhanahu wa ta'ala shariku kon ebayko kalaange magaman ufuda shirku ufeddumun mi adavet terika maruli verika ufeduni ehmbima abadues qawmegga nuata mujtamegga hamanu jehuma adavet terika ufedeni shirku ama tawhidaki adavet terika magwaachnon tawhidaki sulh maslahata gwache tawhidaki ittifaq gwache e man Allah khaliq wa tarskaange alukan kuru nuh alayhi salam Allah ekkawanta kurang ekalaange shariku nukurang gowalima kombain adavet teriganigin ekalege faana duttura ko ekalege faana aniya ko nuwata ekalege faana iman wa mihunna undagu kuri Allah ng iman nuy mihun kufra shirku ga matiga tibi mihun shirku du nukuram vegen kufru du nukuram vegen iman kam gahul werinna jessun kurani abadus ehbima emme fahum rasulun ng iman wa mihun gatulu kon nimmalani nuwata ebayko e gawmakum beeru kollani nuwata man Allah ge kofa askin kafarun halaku dani minun gotoka islam me duniya ge tarikh ge evs hadisa en rasulullah sallallahu alaihi wasallam man Allah ikkawanta kurun hamaykani ko ali ekamuge maccan adawa terive ruligada ve ekamuge macca kennu kurevigen ekalege faanan iman ba huriha emmena boditi azaba dutturadini kombay mushrikun muslimunna ebaminga qawmu du kofa makkah nukumege madina hijra kuran jehuni ebaminga haqqu hodu mattaka kandi uran nere damagan jehuni kivegen mi mushrikunna kafarunga aniya verikam ehmbima iman kamen nun evsalega islam kamen nun mi adavat terikam aslaki kufra shirk eti ama abadus adavat terikam ufedeni ehbima Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun nan ikan dasko debba ekama tambihu debu mo gotum mi masala ga miha tanawwas ko miha bodu ko wara gina ayata bawa labba fawani edanu Allah subhanahu wa ta'ala gotum in ayati ga wahi qur'an innahu lakum aduwwun mubin mi shaytana adawat tirkan gina miha meduga ene kitaba mi hunta ka faalo ge wa adawat terike ene enage jamaayen enage wali werinna ki adawat terige hembiba e adawat terina visnan jehen kalanga wahi qur'an inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هم كشورون شيطانا كي كلام النبا عداوة تركي تبع من دشمنك هم بمكينة هذن جهني إيه ذيك لوبي بامبي إيه نياجن ألقون بنقولن جهني إيه نياهدي مويا وان جهني نون فاتخذوه عدوا إيه عداوة ترين إيه دشمن هم بمتيبع ميهم بس إيه كي عداوة تري كم قدكيش إيه كي عداوة تري كم قهداش enage da'wata ki ko ba inma yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir enage jamaata da'watu di gowa mihun ekko party hadani ki kuran enage group bodu kurani narake gendam begen enage jamaa bodu kuran me ehmi ma mu'minunna war nurakateri kamei ebami hunga adawaterina ga gulum beenum beegumaki ebami hunna lobi humaki ehmi ma mi adawateri kan shihruka kufru awmu ege sababun insanun debeka baawegen diyai mushrikunna mu'minunna baawegen diyai kafarunge tafatu baawettakaage categories-take ngulunas ei ekacce anekkolu mu'minunge tereegaves mihun mazhabu hada mihun group tan hada baakura masake kurinamas hagigatuga iman kamaki ebbayen ehwima Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min man Allah kalem mufeddevi tiaba mihunge tereegawani mi de party kafarunna mu'minun hello weta khunne algon men mu'minun mi manhaj wara rangala denikannanche muslimunge terega party take nonna jamaat take nonna ekakwan kaka adawa teriwe ruliyannanche mu'minunna ki ebbayen anebbay ki kafarun mi debay kam man Allah mihum basawa fawani mi debage meduga abadues adawa terikama ruliveri kan ufedi fawani hemwima ilmu warin istilah gota beenum kurabwa bas fulay al kufru millatun wahida كفرك ام ملته كفرك ابن بفابه مساله مشرك بيس بود
mushrikum vies hindum vies buddhistum vies nota sikum vies nota yahudi nasoran komme namek kiyas al kufru millatun wahida kufraki em millatin ehni eba mihunna ki walladina kafaru ba'dhum awliya ba'd kufruge sababun kufurattaka ebbe ko anebbe lobi werin emihun ebbe ko anebbe ka gulun ove ebbe ko anebbe deke lobi we kiwege man allah kafaru mattaka kalange adaweteru mattaka ehmbima mu'minunge macca wajibogen be eba mihun wes em millatekkamu gawan ehmbima algon me bunani al imanu millatun wahida kufru em millatekkamu gawa fadan iman kiwes em millateke iman gahlu werin wes wanjeheni em millataka wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd man allah ehmbima angoni mu'min firhenunna henunna mu'minuna kibbe konebbe ke wali werinne lobi werinne gaati mage be konebbe kan ihtiram kura eyye hagigatu ga rahmatterinnaki em halawoti akhunna akhtunne algon men ehmbima mi manhaj wararangal algon menge hituga algon menge aqida ga ashganonje maaneki muslimunna kafarunna deetire gonna adawatteri kamuki evves halegga miyadu iman kama aqida ge adawatterin muslimunge teregaves bay munafiqunna nota mustashriqunna munta iman kamuge haqiqan olwadan gole bay mihum bunahen iqtisadi masale no siyasi masale vesnu bimuge araru mumen vesnu mu'minunna kafirunna deeterega miwen hamanu johuma ki aqida ge hamanu johume deenu ge hamanu johume ehmbima falastinu ge masale ki bayen islamun ge terega islamun ge namuga ole bayen mihun ei deeni kamen nun kaman hada ei hamaykani bimuge hamanu johume kaman hada dakkani ei warbodu olwadame ei deenu ge kamen hamay fadan islami huriha gawmutaka deifawa emha hamalataka kiwes dushmanunge huriha bawataku ei dini masale aqida ge masale ehmbima ilmuwari midalwani kafarun yahudinna nasara muslimunge qawmutaka bintaka de emha hamalataki ei islami jamaata mu'minunge jamaata idikoladde hamalaike ei aqida ge masale ki aqida ge adawetri kamattaka ebamihun qura hamalaike ebamihun qura hanguramaike evve salegga emihun beerufushun dakka ehin kahala wahatake siyasi masale nuwata iktisadi masale gotuga dakka wahaka ikinu haqiqataki ei dini masale ehmbima algon me mu'minun nuwata muslimun manakame dunyawi edun taka mikhala masale tannegu ehmbima algon men ves bimattaka gawmattaka naslattaka evves mihe ka adawaterumaki huddakamennu adikiye kafarunna mu'minunna deetere onnanje hamaykani onna adawatteri kamen nuwata ruliweri kamge haqiqataki iman kama aqida mi haqiqa mikam warafuri hemen algon menge hituga onnanje hen algon menge aqida onnanje ballawa nuh alayhi salam farigen rasulullah sallallahu alayhi wasallam hama man allah fanu huri ha rasul be kalunna muslihun etiba man emmeha be fulun aqida akhlaqa adaba insaniya wantakamuga emme man insanu ekamaku e huriha insa e huriha man rasuluna nabiyunna emihun dekkiha ahwa emihun dekkiha adawatteri kambala hama ifada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuga miyada hame adawatteri kan imanaga egotuga datur kuramun yannani islamunna huriha zaman takege muslimu gawmutaka wamunda aniya algon menge lomatiga miyadu tafatu tuhumatu tawga tafatu dogu wahagataka echi bunege media ga makara rewunta rawagen muslimu emmeha islam dina hewede komme miha ei rangalu siyasatu daane vies nuwata teduweri ilmu weri vies islam dinattaka rangalu gotuga rangalu haqqu aqida goa dawatu de daiyekkamuga vies rangalu niyatuga islam dinattaka masay kura komme jamaatege boda mi terroristunne mi fituna fasad ofadda mi hunne mi miyoni kame kura mi heke kiyage eba mi hungen gos hayyerko dushmanunge jaluta wani mu'min muslimunge ilmu werinna kiyawa kudinna muslihun ala furaf kon kamaka hedi kommes dogu dawwa bodu galwa algon fene miedu algon menge gawmuge halatu hori algon menge siyasi leaderunge tere innunto algon menge dawatu de algon menge ilmu werina algon menge heo kantattaka gowa islam he helun teri kurwa masay kura mi hunge boduga bodati badunam tan alwa hadan ghairu muslimun nang hiterum goto kumbay kariga me bunani divihirajyege sheikh divihirajyege ilmu weri note divihirajyege maslahat tattaka masik kura mi ke mi dakkani hindustanan india en america mi terrorist ke mine ki mi haddu fanala fori mi ke mine ki me ni kame kura mi ke ko ba to beenumaki
mi algonu men mi wahaka dekkiyes nu dekkiyes mikama samalukama genes nu genes eba mi qur'an kama ehmi ma mi hatana islami gawmutawga muslimunge leaderun lavva muslimu ilmu erinna muslimunge terega islah kurma masake kura rangalu visnu huri rangalu teduwari ikhlas teri evves mihe ku teduwijia emihege duwas duwale wattaka masake kurmundan miki nunto adavet teri kamaki migi nunto ruliweri kamaki ade mi hagigate mi man Allah algon mennan anga muslimunna helun teri kuruwan ekalange beenu odi gannawa afawa irad kurwa afawa kamaki e mu'minunne muslimunne tiya bami hun helun teri washe kafirunna mushrikuna ki timang ilahu ga adavet terinne ehmi ma tiya bami hun e bami hunna ki tiya bami hun lob werin kamko nuhadashe emi hun duha ko tiya bami hun naka hevenne de mifada adawatteri aniyaveri mifada islam dina jessun kura gellun de bayaku algon men kihine to ebayka meduga ei harumenge lobiwerin kamuga harumenge gai bayk kamuga harumenge best friend un kamuga harumenge dili dostun kamuga yarun kamuga hadagen uleni shakkenne mifada mativeri aqida egga efada na insaf gotakan Allah subhanahu wa ta'ala efada kamukan hudden udevwana hembi madogote akhunne mu'minun fiyawa muslimun fiyawa ehen din tawga holweri mushrikuna kafiruna ki tibage emme gam mihun kamuga tiba nasrude tiba ebayka kuga ole ebaykattaka qurbani de tiba ebaydeke emme lobiwa emme rahmatikam bawa mihun kamuga heduma ki man Allah ga hadratuga warab bodu haram kame adikiyen ei kufruge darajen insana da waruge kamen ehmi ma Allah subhanahu wa ta'ala mu'min takunangoni la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مؤمن إبامي هنجي أخو مؤمن فيوا كافر نكي إبامي هنجي ولين كمغا أولياء كمغا نهداش هداك النوان ميغوتا كنت كفي ميهكو maaneki mu'minun duko muslimun fiyawa ghairu muslimun naki tibage lobi wa mihun kamga tibage me gam mihun kamga hadafi mihako falaysa min Allah fi shay man Allah ga hadartun ene evves kamenu evves uduren we Allah enage kiban bariya wodigennawa adi ena Allah ga kiban bariya begemme illa an tattaqu minhum tuqa ضروري حالة إنسان بيروي حالة جمي فد كوريجا سالون إشارة كوري فدا استثناء حالة جمي هكو بيرو فشون هين كم دكاية كم إتري فشون هنا جي إيمان كم عقيدة وكي حالة جا هروما كي هدا كم إنهم قتكنون إلا أن تتقوا منهم تقى أهمي مع الله سبحانه وتعالى عامكو كافرنا كي تباغ لو بيرين كم جا هدوم منا كربوا هندوجا إيه إمها بابت خاصة كو عنجوا فبني يقولون إنساننا مسلمنا مؤمننا إمن ركعتري والدمالك يهودنا نصارى كنت أي مشركون كنت ما سافوا كم باي مسلمنا يميهم أولى يهودين أولى باي ميهنا نصارى بس أولى يميهنا كي أهل كتاب بيه رسولنا إمام بابين فتكون بس إمام بابين هذه قرآن إيمان نوديس එහෙම වීම එමිහුන්න කි මා ගෑබ් බයික් ගොතුග බයි මුස්ලිමුන් හී කොරේ බයි මුස්ලිමුන් හදා එකම කුලබෙති අහුන්නේ ඉස්ලාමී ශරීයතු ගානෙහෙම් බයි මස්සලතකුගා මුෂ්රිකුන්නා යහූදීන්නා අහ්ලු කිතාබින්නා තෆාතු නම මිමස්සලාගේ බස් තෆාතෙන්නේ මිමස්සලාගේ වකින් ખાસකෝ එබෑ මිහුන්ගේ නොරක්කා තරිකන් විශ්නංජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අංගවාෆෙග එකලංග වහී කරෝනේ යා අයියුහල්ලදීනා ආමනු لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إمام ميستكن تيبامهم يهودينا نصارى نكي تيبامهم أولياء كم كانوا هداشي يهودينا نصارى نكي تيبامهم لو بوا رحمة ترم جامهم كم كانوا هداشي emihunna ki ebbay ko anebbay ge rahmat terine emihun rahmat terwani emihun ge mihunna emihun ikhlas terwani emihun ge mihunna emihun duha ko mu'minuna ka ikhlas teriynuwa waman adikala wa quran waman yatawallahum minkum fa innahu minhum tiaba mihun ge teren mihaka migota gulum bawa fi miha tiaba mihun ge teren yahudina nasaranna gar rahmat terikama loeba hamdarudiya nasur din muge mi khasa rahmat terikamuge gulun guli fi mihako ei emihunge terem wa mihike ei midinu gahul werienno ei mige terem wa mihenno
ena boluga takiya ali namo sena miskitan eri namo sena komme gota kawul namo eba mi hunna ena sirru gulum baba eba mi hunde ke ena ha wada lobi mi ei emi enage rahmat terin kamuga ena ikhtiyar ko finama ei emi hunge teren wa mi ke me Allah angawani mi ki elmueringe bahenno mi ki algon menge khiyal nuwata fiqh nu mi ki islam dinu ga khilaf ufedi fahuri fiqhi masale nu mi ki mi aqida ga masale mi usul ga masale mi dinu ga masale ehme Allah subhanahu wa ta'ala min rakateri birueri masala miha saaf ko tafsir ko algon men angawa fa miwani eba mi hu mu'minunna nurakateri kan hori bay mu'minunna adawateri kan faalo kurabay ege tafsilu kirte qur'anuge ga rabbodam ve itere en ayatan algon hadis kiyal de na mi mawdu kalanga wahi kurmani ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل منهج ورصاف کو ورف فوري ہمیں بان اللہ بیان کرونی میگے وس می کان اشکالن اولوال من نگنے وے فمبر اہمی میں کلان وحی کرون اے ایمان بی میستقن تیمان اللہ کے عداوت ترنا تیبام ہن عداوت تری اے یبای اللہ کا عداوت ترنا کہ مومنوں کا عداوت تر مومنوں کا عداوت تری کہ اللہ کا عداوت تر اے تیبام ہن ولی ورین کم گنو ہدار تیبام ہن یاروں کم گنو ہدار tiba emihun na lobi ge muamala kon emihun de ke lobi ve hade ekama ko emihun na ki kombay tiba emihun ge gata man Allah fonuve mi haqqu dina kafaru fati bibay eba emihun ge adawat terikam ge sababu kirti rasula ngima bi emihun tiba emihun ge rashum ber kolli tiba emihun konkushaka tiba emihun ki koggen eves kushe koggen nune an tu'minu billahi rabbikum تيباميهم ربك الله بناتي تيباميهم اكونت فراتك كلام جاي بناتي تيباميهم تمام من على القران الله شيء بناتي كرور كلام جاي قبول نكراتي انسان على القران نكراتي نوتا تينيتش كان على القران نكراتي نوتا كفرجه شريعه نغناتي نوتا ادك لوبي نواتي اي هم كان الله اي ربكم اي الهكم بناتي اي عداوت ترك تباميهم تمن الله حتكا تمن الله کے مگوگا ہجرہ کو جہاد کو تمن اللہ کے دین ٹکا قربانی دے کم گوانا تمن اللہ کے لوب بینم وانما اباميهم سرون وگوگن امیهم لوبی کے گلون باواش غیر رحمت کن واواش انو عام انسانی طبیعت کے تریگا انسانی اصول کے تریگا میسمی ہونا گلوے نے کمکو ہتو کے لوبی وری کم ہتو کے لوبی ویرین کمگا اباميهم خداش تیمان اللہ دنوڑی گننے تیبامین سر کرا کنت کا تیبامین فعال کرا کنت میگوتا کنت کوفی میہ مانے کہ تیمان اللہ کا عداوت کرنے کی تیبامین ہوں گے لوبی ویرین کمگا میہ کو ہدافنم ای کھنڈ اڑی کے مغفرت فوا میہ کی فقط ضل سواء السبيل نهري تدمغ كسالا فنهري اكم مغفرت فانك بسالغا تدمغ غفر میہ اے معلومات اخنے كافرون دكي لوبي ون الله سبحانه وتعالى نهي كربا فميوا لوبي كمكي اي الغن من ريغا واهك دكي مؤمنون نتكا الله كلام رسولا مؤمنون مدغا اوننجه خالص لوبي هيتوغي لوبي خاص لوبي اي لوبي غاكما غلوما امون نصر دينما اي تريكم فور كو دينما هريها غتكم تيباغي غامي هكمغا هيد ميميادو algon menge hayatan algon menge muslim ge mujtama tak balala finama algon men ki ge to bunani allah ge manaju kalange amur fulta mihiri huri go ngekam algon menge halatu huri go muslim mujtama tak uga huri ha gotaka kafarun ge lobi ge eba mihun ge molkama eba mihun ge visnun darikama eba mihun ge makkama eba mihun ge mativerikam mihun ge hittaku ge intihai gossa ei lobi emihun ole ha gotaka ole emihun jassaha wattare jassa emihunge diriule gota emihun hinga gota emihun bahgadaka style emihunge huriha kamen algonu menge suwanonna muslimunge mujtama tawga muslimun ikhtiyar kuramunda e kochitto e baydeke lobi wima wagon e bayge huriha kamen naga
kiha boda farate deke lobi wi mato ena hedulla gotan hedulla ena ule gotan ule enage style enage wattaran ena lobi kura echisal lobi kon ena ede kantattan edi mi hisabad dan ehmima eba mi oriyamun ule teoriyamun ule mi muslimunge mujtama tawga wamunda kanta kennunto kafarun oriyama ule tive e gotan oriyama ule mi muslim hollywood ge star tibe gotan Bollywood ge film star tibe gota nuniya Europe ge kuliwar kulun terina e star anta balagen mi hunge josiya mi hunge dida algonu menge hitabola godadiya koteriya sitting room kara ule huriya tanegga mi hunge photo ya nannama echi kumfata qurbani to muslimun mideni kumbayaka yahudina nasarana mushrikun mi lobi ge sababu muakame Allah subhanahu wa ta'ala kandalige nahi korwa ba mi hunde ke lobi uma ba mi hunge huriha kame balagatu islami shariatu ga nahi nu korwe kanta taken ebuhuri insanu ge haysiyatu huriha men nafs egge vedana kame ekam ko dowe ta khunne eba mi hunde ke lobi ve eba mi hun lobi verin kamu ga ikhtiyar kurma ekama dalil kura kanta ta kurma ki warabbodu nurakale warabbodu gohe kivegen to Allah subhanahu wa ta'ala mi masala eha bodu masale gotuga eha ahamiyatu kam mikama debba fa mi wani komme swaraka algon menna nikan engijje hennamoes khassakon Allah subhanahu wa ta'ala sababu bayan kurwa fa wa sababu ta wes algon men kuda kon handan ko lumaki muhimmu kam egotu loboete akhonne Allah subhanahu wa ta'ala mi masala muslimun kafirun deke lobi wumuge masala eha bodu masale gotu bayan kurwa ekan eha boda eha harukashi kon nahi kurwa fa wa sababaki ei Allah mu'minunge adawat terin ehwima e ba mihun kitam meriti munakage akam gavies e mihunge dappila kitam me diluwa fa ba mihun kitam me hevifa kitam me bawaru mudalen hushaydi namois algon menna fennani beerfun ehwima ghair muslimunge faratu muslimu mujtamatakan anna mudaluge ehitaka larige ehitaka kaabo takiccha bes parwage ehiterika mi algon men emme beswaru ufa kura kame war rangalu mihun kura kame ekamaku e ba mihunge hituge niye denawadi gannawni Allah hembi me kadange altakunna angwa devva e ba mihunge mi munafiq kama mi makaru erikam fala arwa fawani ghair muslimaku muslimaka ecche dinumaki masalenu muslimaku ghair muslimaka ecche dinumaki masalenu ekamaku algon menna olige nuwane kafarun mu'minunna heo nedene eba mi hunne mu'minna ka hevenne den eba mi hun ecche dinas kamek ko dinas ko deni ege fahatuga waran no ba edumen ovegen hemwima e edun algon men nuwane balagane gen eba mi hunna rahmat terikama lobi otun gulunima wagotaki eba mi hun de kommechigga hifani eba mi hun buna komme kamege badaluga koddeveni hemwima Allah subhanahu wa ta'ala emme furtama masalam ferigem mikam bayan ko rabba fa way kadanga ngwa fa wani wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تيباميهم شيطانا في ورتك تبعن واش الله إيمان واميهم في ورتك تبعك نوان إي شيطاننا شيطانهم ولي وري إنا غواني إنا دعوت ديني كون كمكا فاحش كنت تتكا نبا كنت تتكا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطانات يباميهم wa'udu kurani shaytanat yabami hunna wa'udu kon tiyami hunna waswas diye hadani konkamakan enay amur kurani hagigatu faqir kaman nikameti kaman ebbe salegati yabami hunna kuriyeru men edigenen nu ehbima kafarun mushrikun Allah ga adawat terin midinu ahlu erinna komme sababaka hedi hewkame koddifane hennama sebami hunne hevenne dene bami hun edeni abadu islamunna deragoin ehbima Allah subhanahu wa ta'ala mikan eha boda eha harukash kama ekuga nahi kuraba fawani ekadange mikan angawa wahi kuraba fawani ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen an yunzal alaykum min khairin min rabbikum e mu'minun neti bami hun dannashe ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen ahlu kitabinge tereng kafaru mihun yahudina nasara adi mushrikun eba mihun eggotakavves nede ti eba mihun nan heve Allah ga hadratun ti eba mihun na evves hewkame bawa leve kan evves hewkame libe kan emihun nede emihun edeni kon kame wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim ahlu kitabinge teren wara ginamihun eg teren ginamihun lobi kure ba mihun ede konkame
emihum vishkurani emihum beenum wani muslimunna konkamevva law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara tiyabamihum mi mativeri dina wanuma fahuga iman kama fahuga tiyabamihum kafaruwan ei emihum beenum wa kamaki kivegen emihum alugonu men kafaru kurun eha beenum wani hasadan min indi anfusihim ebamihum hituga wa hasada veri kamu ebamihunge bappa ebamihunge bafa bodu bebe ma emme fortamudu hasada veri wi shaytana ema e hasada veri kan yahudina nasara na mushrikun hituga abadu sunnana hembi ma ebamihum beenum wani algon me mu'minun kafarwa ehen evs kam emihum beenum nuwe muslimunna huriha gotakun gellon liben faqirwan kafarwan ebamihum nikametima waddu law takfuruna kama kafar fatakununa sawa emihum kive kama lobi wani waddu ebamihum ruhani ebamihum lobi kurani law takfuruna kama kafaru emihum kafaru ngeti bagotati ebamihum ves kafarwa fatakununa sawaat ebamihum remmen for ves faragenne tafatenne emihum libun huri hagelu me kalevna ves libuni ei ebamihum ge beenumak ehbima minu bareyun lobeti akhunne allah angawafa miyati mikan miyadu duniyega kantata wamundago bala komme insana ka fennane ebamihum ge dulum faalu wejje ebamihum saafu ko i'lanu ko bune misala ka bada missionary ge mihum christian deenuge nasara deena veddumatta kanuni e deenuge missionary e deenuge dawatuge mihum fonuwa eruga ebamihum ge bodun saafu ko i'lanu ko bune fawani adi bunamun dani ti ebamihum ge wajibaki muslimun christian deena veddumen nune ko ba emihum ge wajibaki ti ebamihum ge wajibaki muslimun midina veddumen nune ti ebamihum ge wajibaki nota te ebamihum ge masuliyataki muslimun ebamihum ge deenum beru kollume muslimun ebamihum ge deenum beru kollum mu'minun mi deenum beru ima emihum ge maqsad hasilu ehni nasara deenaki muslimun edina wanuma ebamihun libigem wa sharafen nune nasara deena wanuma ki warbodu sharaf eke e sharaf hagwagene nuwe muslimun nahemi emihun midina waddan noleshe emihun deenu beru kodima nimun eitede algonu gabudu kuran gamus algonaka sharafen nun edina wanuma ki ei hisabu kur dolannenge bayge deenaka wanumge kon sharafet toti ekko kanda gunakon gellannenge bay ehbima ewaruge deenaka wanuma ki algonaka sharafennu adi mu'minun nave sharafennu ekaka tine waki kuran nenge bay ehbima ebamihun kibam bariya wanjehe hama efada ebamihunge siyasatu daanu ebamihunge verinna hanguramage verinna bodeti leaderun ebamihun faaluga saafu ko bunefi timannamen muslimunge gawmutakan aragen mi kura hanguramay kimide hamadayaki miki timannamen deenattaka kura hangurameke mi solibi hangurameke mi deeni hangurameke mi humbuni ebamihun ulanu koffi haqqu balam beenuwa mi hujja gos bala ebamihunge bastakachi ebure record wefa ei haqiqataki ewahaka man allah angawa ehbima iraq din hamalaya kiwes ebamihun islam deen din hamalaya evisarega saddam hussein din hamalaya no afghanistan din hamalaya kiwes islam deen din hamalaya afghanistan din hamalaya no nuni usama bin laden din hamalaya no ehbima america ge leader on saaf ko bunefa ebuhuri america ge adawateriye no america ge adawateriye ki usama bin laden ne nune america ge adawateriye ki islam deene ei teden ei haqqa kiwes ebamihun qabul kuragotuga usama bin laden ge masale no mi ulani kiye islam deen ehmima emihun beenu wani islam deen duwala ebamihun beenu wani islam deena hangurama kuran ei ebamihun ge kaaba fammes hangurama kurifada ekan allah tabaraka wa taala algon men mi muslimun na wara furihama angawafave iqtisadi masale kamuga siyasi hamanu johmen hallu kurumge namuga nuniya duniyega peace hadamwegen duniyega salamatattaka amase kurumuge namuga ebamihun media ge kam faturani kiwegen muslimunge iman kama ebamihunge hituga deenan hori loebba josha forige warugadakum islami jihad ferijjiya ebamihun libene gellumuge bodukamun eya birun olwalume ei hamaykane emihun korakam ki ehnunnama ebamihunge huriya hamalataka ki emihunge dulum emihunge bahuruwan saaf ko bonefa fadan islam deena idikolan emihun kura hangurama ehmbima terroristunge namuga fasada kura mihunge namuga
dini wahaga dakka mihun islam dina gowada mihun islam din diruwa masake kurada aina ilmu werin evves kamakanu la hifagen engo sayyar ko talaniya ko mara hadani eye baamuge kaaba famis kurikanta emihum miyedo ekan kuramun egendani algon menge dinu gati bembenu miya algon men jehe algon men allah deke dobiwe ekalanga adawa ternaki ko baakan adi algon menge adawa ternaki ko baakan dannan e danegen algon men tibenche ehmi ma lobeti akhunne haqiqataki imana kufr mideti duhakus ekennuwan midechakan eggotakavves eggalakan nerene diinuga aqidaek baik kan datau gair dane kam dina aqida ga mideti ekennuwan midechaki ekati anekacca eggotakavves dimawa echennu ehmbima mi adawatteri kama talafaluma nuwata hanguramaya kehiveri kama landu dinun mi mushrikunna kafarun abadues islamuna idikola kuramun enda kamaki ekan angawa fa mang allah wahi kurabba fa be bawaru ayatan isve diya gotan adis bain ayatu ka mang allah angawa fa wani latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku algon menne yaqin henna mes algon menge terega nuwata islami mujtama tawge bole kafarunna yahudinna mushrikunna islam iman mi farok kura nenge bay hem veji aba me hun dane yaqin kure miha mang allah wangoni latajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku iman ge ahlu weri nan emme adawat ter emme dushman kan gada bay kamuga ti aba me hun tibe dekene yahudi adi allah shariku kurami algon mena fene me du fenna me ima yahudinga adawa terikma ba mihunge makara hilata islamun nga mihun demunda aniya ya gellun algon menna fene namawes lo adi huttakas nu fennane evves mihinge hi kanuweji eka ehbima mu'minun naki eba mihunge lola effadan adi lolawure esboda eba mihinge hin huluwan jehebay hin alikuran jehebay kufra nifaquge andirikama ege dabaru tibage hisafu wanje erun tibaya allah ge basfuluge maana ingeni erun tibaya ekadange wahi kurabba fa angawa fa miwa kantatta danna ingeni erun emiha kan iman kama kufru wakikuran ingeni envima yahudina nasara nota mushrikun evami hun duha koes muslimunna adawetri kama dulen nukurane algon be muslimun ni jamaa ebami hunna tabawe ebami hunge bas gabulu kurmadande ebami hunge bas ahambi erun ebami hunge rahmaterin algon mennaki erun ebami hunge harmena hiwete ema mang allah ngoni walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatuhum walan duwa hakwes ekashige vakonu nuwane kameke walan lan nuwane yahudinna nasara kalege faana nuruhene hatta tattabi'a millatahum kalege faano ekkon emihunge millata tabaweccaw mantan emihunge millata tabamu ki kommen yahudi ka bumennu nasara ka bumennu sodibe karuga alumennu emihunge millata ki kufur allah ekawanta kurun du kolla ekalang sharia du kolli ma den emihun ruhen ehnnuni kan ruhen ehnnuni ebamihunge mawqifaki koba kafarunge visnumaki ebamihunge agenda ki ebamihun rawa nimma fawakan allah subhanahu wa ta'ala ngawafin wali ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم هوريها كافر أي ملته كفر ملته أهل ورين دمتي بينه يبامون هتين نلانة يبامون هنغرام كوت يبامون حملا دين هتين نلان تيباميهم دين مرتد تيباميهم دين بيرو الجوادان إن استطاعوا يميهم كل دانا بجن وانو يميهم يقول تايكم كوريس يميهم هنغرام نكوفيهم يميهم بالكاش بجن يميهم وان نتيجة يهنون يميهم أبدا أبدوس كمّس حملا دين كمّس نامك كمّس تاكن أراتي بين يا أبدوس إسلام دينا يدي كلام يميهم جميرة وانتا هنغمونده هم الله سبحانه وتعالى ميكان ألغون من نبني ورساف كو أنغواف كافر مشرك يهودي النصارى انگه غوري ها باوت منافقون ايو سيگه باوت එක මලගොන් මෙන්ගේ තෙරේ උලේ බයි වීම එමිහුන් තෆාතු එබෑ මිහුන්ගේ රසුල් මාලකි මුලින් වෙස් ඔළුවාලු මා කෙහිවරික එබෑ මිහුන් ගතු ගව හුරි හාවස් එච්චකි දොගු කෙහි මකම් එමිහුන්ගේ විස්නුම ගායන්න හැම එකන එච්චකි
ಲಾರಿದಿ ಬೇನಗೊ ಜೀಬು ಫುರೇನಗೊ ಆರಾಮಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಳೆವೇನಗೊ ಹೆಂಬೀಮ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ತೆರೆಗಾಸಿ ಇಸ್ಲಾಮೆ ಹೆಂಬೀಮ ಮೀಹುನ್ ತೆರೆಗ ಸುಳೆವೇನ ಕಾಫರುಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಯಾರಂಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಲೋಬಿ ವೆರಿಯಂಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ರಹಮತ್ ತೆರೆ ಎಮಿಹುಂಗ ತುಂಬಿಸಲಿಬೆ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ನೊರಕ್ಕಾ ತೆರೆವತ್ತರು ಎಕಮಕು ಮೀಗೆ ಸಲಾಮತೆನ್ನಿಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೀನುಗ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಗೆನ್ ತಿಬುಂ ಫಿಯವ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ರಹಮತುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮುಮಿನು ಸಲಾಮವಾಣಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮಿ ಮುನಾಫಿಗು ಉಮ್ಮತುಗ ಅವಳೆ ಕುಫುರು ಫರುವಾಗೆನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದಕ್ಕಾಗೆನ್ ಕಾಫರುನ್ನ ಸಿರ್ರುಂ ವಗ ಗುಳುಂ ಬಾವಾಗೆನ್ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಲಡುದೆ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿಂ ಹಯ್ಯರ್ಕೋ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಮರ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದುವಸ್ ದುವ್ವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ರೇವುಂತ ರಾವ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಅತುಲ್ ಲಾರಿಯಾ ಮುದಲ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮುನಾಫಿಗುಂಗೆ ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ ಕುರಿಂ ಅಂಗವಾಫವೆಚ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಅರಿಹುಗಾಯ ಸೆಬಾಮಿ ಮುಣ್ಣಿ ಮಿಫದ ಗೊತಕ ದೆಂಗದೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅವಹಾರಮ ಫೋಗ ಎಬಾಮಿ ಗನು ಬಾಕ ಮಾ ಬಡುವಾನ ಹೆಂಬೀಮ ಮಿಯದುಗೆ ಮುನಾಫಿಗು ಮಾ ಬೊಡ ಕುರಿಗೆ ಮುನಾಫಿಗು ನವರ ಮಾ ಸಾಫುಕು ಕುಫುರ್ಗೆ ಬಸ್ ದುಲುಂ ಬುಡನಿ ಅಮಲುಂ ಬೆಸ್ ಕುರನಿ ಯುಖಾದಿಉನ ಅಲ್ಲಾಹ ವಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಕುರಿಹಾವಿ ಸಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಮುಮಿನುನ್ನ ಕೆಹಿದೆನ್ ಲಡುದೆನ್ ಒಳವಾಲ ಮಸಕೆ ಕು එකමಕು එහෙನೆ ನೋಳೇನೆ ಮುಮಿನುನ್ನಂ ಇಂಗೇನೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಹೆವಿಯ ಮುಮಿನು ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಿತುನನ್ ಸಲಾಮ ಬಾಮಸ್ ಮಸಕೆ ಕುರಾನ್ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم دناتي مباميهم مكرا بيفاري يكون كامياب النوان كم بيفاري إيمان كم بكاغن كيو إيمان كم بكاغن إسلام كم بكاغن إسلام دينا إيدي كلا ريون تراغن إباميهم دنيا ولا ولون هداية وكالة تدمج وكالة كفر هودون أي بيفاري ميهون نجلون دينا إيه الله سبحانه وتعالى يقولون من الاستعداد هم بما دوبي تأخذنا ಕಾಫರುಂಗೆ ಹುರಿಹಾಸ್ ಮಕರು ಎರಿಕಮ ಹರೇವುನ್ ತಕೆ ಮಿಯೋತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಇದಿಕೊಳ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ನಿಕಮೆತಿ ಕುರ್ಮಂಗೆ ಮಿಹುಂಗೆ ದುವಸ್ತು ವಾಲು ರಿಯಾ ದುವಾಲೆ ಮಿಹು ರಾವ ಮುಂದಾಕಮ ಎಹಂ ಬೀಮಾ ಮೂಮಿನು ಮಿಕಮ ಸಮಾಲುವಾಂಜ ಹೇನ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಲೋಬಿ ಒಡಿಗನೋ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಲಿ ವೆರಿ ಮೂಮಿನ್ ಜಮಾಅತ ಮಿಕಂ eki uslubu eki hadisat ka guligen eki minganda tafsir korba angawni egitere nganen ayatage kalango hay korobani ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إيه مؤمنون إيه مسلمون إيه شهادة كياغنتي بميهن إيه مدين قبولكم جنتي بميهن لا تتخذوا بطانة من دونكم تيباميهم جترين نو مؤمن فيوا إهن دين توجه هلورنك تيباميهم ج بطانا كم كانوا هداره تيباميهم ج هيتو ج يارون كم كانوا هداره تيباميهم إم لوبي وافرات كم كانوا هداره تباغ لباه ج بطانا كانوا فدان أبدو إكوجا ولا ميه كم كا هوريها كم شيا كورا هوريها سيرة بعبري كورا إم جان إكوريا كم كا تيباميهم جترين ميه كفيوا إهم ميهم جترين ميهم هدار ودوا ما عنتم إباميهم بينهم وني لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إباميهم تيباميهم مسلمون جلون دين موجا فهكذا نجهني كموجا إباميهم إفس دولن ندينه إباميهم أبدو اسمه القرآن جلون ودوا ما عنتم إباميهم بينهم وتيباميهم نكمتي وان تيباميهم داتي وندقو حالو جاولن تيباميهم وريها قتكو بالك شيئا قد بدت البغضاء من أفواههم إيه كافرون إيه دشمنونge دولون مي عداوت تركان ميهم فالو كفيه وريها زمانه كسه ميهم فالو كفي ميدوس فالو كفي وها قالون من اشاره كوري قد بدت البغضاء من افواههم اباميهunge دوتكم مي عداوت تركان فالو كفيه وما تخفي صدورهم اكبر ادي يبامين نينغني اباميهunge هيتوغا فروي فوا عداوت تركان ادي مابڑ يا عداوت تركان اكو ميهنا فالو نكرවෙන් اباميهunna ge munafiqu kama abamihunge nuba makarweri kam ehmima beeru fushun mulin rahmat terin ekwerin ehmima george bush ge eid tahuniya ade islami gawmutaka muslimu werin na rayitunna eid tahuniya kiha furihama kiha lobi kiha ogater insan islami gawmutaka hangurama kon hamaladi duniya ge hori emmenu baanu rakkatere birweri hatiyar tabbenu koggen muslim jamaatu ge nikameti anhenunna kudaku dinna muskulinna etam million bayako mara gatulu kuramu eid tahuniya
mi ba mi hunge aniya wali kama no ba kama wa ma tukhfi suduruhum akbar kalemen nengeni ekama ba mi hunge hituga foru ifa wa adawa terikan adi ma bodu qad bayyana lakum al ayati in kuntum taqilun timan allah mi ayat tam mi bayan korwani ti ba mi hunna mi kan kan faalu korwa saf kom mi angawani in kuntum taqilun ti ba mi hun buddhi kureto ti ba mi hun visna fikur kureto ti ba mi hun ibratan libeto ha antum la tuhibbuna wala yuhibbunakum ekam haqiqata ki koba ha antum kalemen emi hunde ke lobi wani kalemen tere baya ko nota kalemen emi hunde ke lobi we ekamuko emi hun kalemen de ke lobi benno mi haqiqata ki man allah denodi ganwa ba men ge hitta kalemen emi hunde ke lobi wani kam emi hun kalemen de ke lobi benno wa tu'minuna bil kitabi kulli tiba mi hun mu'minun man allah ba wali huriha fotakan iman we kalang fonu huriha rasulun nan iman we kam ba mi hun Allah baawale hurihaachaka iman nuwe yahudi injila kan iman nuwe kirta qur'an kan iman nuwe isa alayhi salam kan iman nuwe muhammad sallallahu alaihi wasallam kan iman nuwe nasara kirta qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan iman nuwe ekamaku alugon me mu'min jamaa e huriha fattaka huriha rasul be kalun nan iman be himi makif wegen kademen te mi hunde ke lobi wani Allah subhanahu wa ta'ala kan nahi ku rabban wa idha laqukum qalu amanna mi huriha bawettake ge hagige man allah mi angawani tiba mi hunna baddalu wejjiya tiba mi hunna ib majlihi ge shinde wejjiya tiba mi hun wahaka dakka fi mun ge mi husbana harmas mi mu'minun ne iman wegenne mi tibi munafiqun ge wahaka iman wejji kam ga dawwa kore ekamako wa idha khalaw addu alaykum al anamila min al ghayb tiba mi hun tiba mi hunna durad diyama tiba mi hun ge rahmat teringe kariya diyama tiba mi hunde ke anna rulige gadakam eba mi hunge ingiliga daagannavaruwe e ha ruliyade mi hun kalemen deke ekabako kalemen mi hunde ke lobi wani mu'min jamaata man allah irshad wani kon kamaka qul mutu bi ghaibikum kali wan vidal wash i'lan kuraga kalemen ga adawetrikama kalemen ga ruliverikama kalemen maruwash manaki timam me migote dulen qur'an me allah ekkawanda kurma kalange deen kalange sharia ngi harmenge deenaki mi deenun timanna men evves halega evves beenuma kataka evves manega mi deenuge aqida mi deenuge usul take dulen kureve ehme ma kaleme ruliyan nya ruliyade ruliya gadawegen marunya maruambi harme mi mu'min jamaati binjeni migota kalege faanu egotan i'lan kurawwash لبويت أخوني هم بيما كافرونجي ريون تري كما منافقونجي مكروري كما إسلام دين بير كرمتكا إسلام دينوجي حقيقة إسلام دينوجي ميمان عقيدة يا متبركا والواد متكا دكا واهتكا فطرا خبر تكا إباميهم دكا دلتكا هليجن وان إكان كم سلام وانجهن إباميهم ورجينا مكرا ريون تراوا إكلون مسائلا بوموجي حملات الدمو අනෙක්කොළුම් ෆිරුමමු ડોක්ටරම් ෆොනුවාගෙන් බේස් කුරමු බේස් කොද්දෙමු බේස් ගෙනස් දෙමු කාන් දෙමු අනෙක්කොළුම් තලා මරමු එයි එබෑ මිහුන්ගේ ශියාරක එංගතුන් ජහාව අනෙංගතුන් ෆිරුමාද අල්ගොන් මෙන්නයි හගීගෙන් ඔලිගෙන් නුවාන මුමිනුගේ තෙරේග මිම් ජමාතුගේ තෙරේග එකන් ඔලිෆති බයකු එබ උලේ නුවත මිහුන් ගිනවේ ඒ දීනි මාලුමාතු නෙතුමු ඉස්ලාම් දීනුගේ තාලීම් නෙතුමු බාගොත් එහෙමි එබෑ මිහුන්ගේ මි මකර වෙරිකම එබෑ මිහුන්ගේ මි එම්මෙහා ගොවුන්තකම් සලාම වෙගෙන් තිබෙන්ජි ඉන්සානියවන්තකමුගේ නමුග පුරිහා ඉන්සානියවන්තකමුගේ තෙරේග ඉන්සානුගේ තෙරේග ඔන්නන්ජේ අහුවන්තකමුගේ නමුග සලාමතුගේ නමුග ග්ලෝබලයිසේෂන්ගේ නමුග එකුවරිුමා එබ්බෑවන්තකමුනුග තෆාතු දව්වා තවුග මිබෑ මිහුන්ගේ බේනුමකි මිබෑ මිහුන්ගේ රේවුමකි මුස්ලිමුන් මිදීනුන් බේරු කොල්ලුන් මුස්ලිමුන් නන් නිකමෙතිකන් හොදාදෙන් එයි එබෑ මිහුන් මුස්ලිමුන හොදාදේ හැම එකනිච්චකි එහෙම මනුබුවේ තහුන්නේ mu'minun fiyawa kafirun deke lobiwe eba mihun naki tibamenge emme ga rahmatirin kamuga hedumaki warabbodu masale ei kufra iman ge masale rega salgonu bayan kori fada mi masale ki khilafi masale no mi masale ki imana aqida ge masale mi masale ki insana khassako kafirun deke mushrikun deke mi hituge lobi gatti mage kamuge gulun mu'minun du koffa eba mihun na me gule gulumaki waran norakate kame miha shirka kufru ge terang ngadana kame e fada kame ehem bima ilmu warin mi kama warat tafsil ko wahga dakwa fawe algonduge been mennun ebbe salegga
komme masale waki waki bayan ko masalaga sharui hukum kiya dinumaki hame fada algon edvesalega jaiz kama kan nudeken ilmi kufu hamanuwa mihun algon menge terega kafirun deke lobi wani anake deke lobi wiye kiya muslimun kafirukun ebami honna kufuruge hukum jahedumaki sabaki algon rega ishara kori fada kufuruge baha amalu ei huriha emmennaka en hukumen annechennu allah ala de terega onna kamen ehmima bay halatuga waragina halatuga kufuruge bas bunamiha amalu kuramiha ege beru fushunge maana ene haggu nuwe ena kufuruge daraje nuhinga dana ehmima mi masaleki nurakateri kame mi masalaga tafsil ko wahka dakkan jeheni bodati ilmu werin adi komme hadisa ka komme miha kame duga wakin ehmima mitanu galgon menge ben mennu mi masala tafsil kurmaki ekamako mi kamuge nurakateri kamuge bawata baik kantattan algon men jehe ebo komme swarka ishara kollan egotu kafirun deke hituge adin dobi uma emihunaki emmega rahmatterin kamuga emmega lobi werin kamuga hedun ege zatuga ei kufren ehmima isedi ayatuga man allah efada amal kurami heki magufur difawa mi hekama efada amal kurami heki eba mihunge terem wa mi hekkan angawa fawe egotu eba mihun deke lobi uma eba mihunga eba mihunaki khas rahmatterin kamuga hedumaki tibaga islam kan ekko gos tiba murtad wedana kame nuwata tiba emme bodati nurakka teri faafage teran gadane kame ehmima egotun ege teren emme aamu kandata ki emme biruwari nurakka teri kandata ki kafarunna mushrikunge ebami hunge shiruka kufurattaka ebami hunde kelobu emi hunnaki kufuru gahulu weri mima shiruku gahulu weri mima ei warang minivam baikamuga nuniya ei rangalu kamekkamuga hedun nuwata ebami hunge mazhabaki ebami hunge kufuraki masale nunkamuga ei kafaru waanato nunto yahudin nasoran ahlu kitabin emi hunna kafarunne bunevi daanato nunto mifada kufura shirkuge ahlu eringe mushrikunna kafarunge kufura meduga shakku kurun adi ebami hunge mazhabaki e kufuruge dinaki e kufuruge dina meduga tiba ruhun tiba ekama hinhama jehun ei ummatuge ittifaqun kufre mi hadinu meruwa kam ehmima e darajen insanaku gossimu warannorakka eneki e kufra shirkuge emme norakka teri daraje gossa horimi hama ifada amuko ebami hundeke lobi umuge sababun ebami hunge dina ebami hun difa kurumattaka muslimunna khilafa غير مسلمون نان هي تريو اسلام نكمتي كورمٹکا مسلمون بلکش كورمٹکا غير مسلمون نان هيو اي اسمولي امتوge اتفاق كفر شرك ادي دين بيروا كم هم افدا ابامي هنكي تباغه هيتوge emme gal lobi veriya kamuga hedun ei wes emi hunge diinuge tereng emi hunge madhabuge tereng insana vegen daane kame kamuga ilmu warin bayan koffawe هم افدا ngane nurakka teri kamaki kafarunna mushrikun ebami hun dunyawi gotun tarakkiwe baik kantatawga ebami hun kuriyara fawatiwe ikamuge macca fakhuru weriwe ebami hunge molukan bayan ko ebami hun deke lobiwe ebami hunna sanaya ta'rif kiya ebami hunge moluwa gadaka islamun nikameti kamuga deko islamun ki tarakki nuwa baik kamuga islamun ki kurinara baik kamuga ei tarakki ga hulwerin kamuga ei emme matiga ole mihun kamuga emihunge moluwa gadakka emihunna libe kamiyab takan insana fakhur weriwe kama ufaku islami gawmu tawga algun menna fenna munda kame mustashriqun islamunne kiyagen ule mihunge terega ebole kafarunge moluwa ke ba mihunge mabba ke ba mihunna bodeti lagabuta digen ba mihunna ki mativeri baik kamuga anga mihun adi islami gawmu taka islami gawmu tawga ebbe shakhsiyete ufedijiya e shakhsiyatan nikameti konge shakhsiyatu derako ei ebbes visnu mennen ei ebbes tarakkiye kuriyeru men nem mihe kamuga anu taifada baik kamuga kiu miwes insana dinu beruwa fada nurakka terikame hama ifada islam dina joku jaha allahuge shariata kafarwe ekalange dina kalange shariata furassara qura mihunna ekuga e yammuko kafarunga majlis tawga mihun qura kame efada halatuga etanuga bahen nubune ichen nubune aduwahan inun allah subhanahu wa taala wahi kurawani innakum idhan mithluhum ehem bejjiya kalemina imna eggevi ehmima efada wagu tawga efada tantanu tibeshe eiwes fada nurakka terikama hama efada kafarunna tabawe bamihunna eggevun huriha kamegga
خاصة كو إبامي هنگه دينا إبامي هن خاصة كان تتوغاتي با إقبو إس هم ما إسلام شريعة توغا وربنا نهي كوري فواكم هم يفدان كافر هنگه عيد تكا إبامي هنگه خاصة دوستوغا إبامي هن باوري و إكوه مي هن تهنيا كيا هدو مي وس فدان وركاتري كمه ألغن من ميدو بو فنه مسلمونگه تريغا ورگينا بايكو كافرونگه عيد تا مشركونا يهودينا نصارانگه عيد تكا إبامي هنگه خاصة دوستكوغا ميهيوني ألغن من ناس کے مولے عيد ہیں مسلمون ناس کے مولے عيد ہیں ميهن تهنيا فنوما هديا بديا بدل كرما ادوا هوغا فٹاس گوبا ہوا روما دنیا کے تم میتا کا کنت تم ہوری گومی ورن نورکاتری کم ورب بیروری کم ابامي هونگه عيدوگه ترين عيدوگه تهنيا نوتا عيدوگه افدوگا emme kamegga bæverumo ki kufruge goppegga nota ege tankolegga bæverimu ema ilwari vidalne eku ekuga emme honge عيدوگه bæverumo ki ekkon emme honge kufruga bæverimu mi norakateri kam efata kankam walgon men duru heli wanje heni عيدaki nota khasa munasabattaka ki ei huriha shariattaka deen taken ebaegge emme khasa kameggotuga sifa kurakanta إسلام دينوغا أضحى إذا فطر عيدك إسلام دي إم خاصة شعير إم خاصة شعار هما إفدان هندوغا وجيا ديباوالي كهذا دوس دوها كي إميونغا إم خاصة دوس كريستيانوغا وجيا كريسماس دوها ميلادي أهركي إباميونغا إم خاصة عيدتا إباميونغا ديني دوها هنغي إكن كموغا إميهنا إكو إكوغا باي رمكي كفره إيغا بايك كنت توغا حسالو مكي كفروغا بايك باي එහෙම ඉල්ම වරින් මිකම් වරබ්බඩ නහී කුරබ්ව අංගාෆේ මුලි ඉස්ලාම ඉම්මතු හුරිහා ඉල්ම වරින් කාෆරුන්ගේ ඊදු තවුග බෑවරි ඒක තහුනියා කියා හෙදුමකි විශ්කොන් එදු ඒ හරං කමෙක්කමුගා ඉත්තිෆාගුවේ වඩා ගන්නවා ඉස්ලාමී උම්මතුගේ වරක් ගින බයකුම යදු වනි මි නුරක්කාතරි කමුගා ජෙහිෆා අල්ගොන් මෙන් වරබ්බඩන් හිතාම කුරංජේ නුරක්කාතරි حالتක මුස්ලිම් වනි මි කමුගා මි යදු ගොස්ස එවතුම් මිසාලක බලමංගා ආහරු මීලාදි ආහරු අවුන් evves miha kunu hore duwas nenge muslimunge terega huriha emmenangeni miladi aha kuda kudinna bodti mihuna muskulenna hijri ahar nois inge ehvi ma duwas faha kuruma eduga miladi aharu bodwa kurun jahaluma kulaboki dilluma eba mihunna nuniya muslimunge terega ekaku aneka tahuniya kiuma mikantatta miedu waran aadaage adi emmen kuranje he kamaka visnifa engilavato nimuno vetu edi aharo christmas duwahuga duniyege emme bodu emme agubodu christmas tree christmas gas hedi kombaika america ekonu europe ekonu australia ekonu muslimu kamuga dawa kura islami gawmek दुबई मुली दुनिया के एम्मे बोर्ड क्रिसमस गस $11 मिलियन US डॉलर खरद को फाएगा सेरी कुंबई का तहुनिया क्या कुंबई की ईद फाएगा कोरा अदहा ईद फितर ईद नून लोग बैठे खुल इंसान दुनिया का बंडम मरुआनी मुस्लिमों निकमे दी हालुगा बंडम मरुआनी एकमको मी इस्लामी गाँव मुतकुगा mihun kanta kuramun dawe miyadu islami mujtama kafirun deke lobi uma kafirunna gulum badahi eba mihunna helli fatibi war mi emme wahake mikala kitamme wahake algonenge duniya ga wamun daneka namasmige beenuma ki algonmen mi hegge fahatu ga alagatu mennum algonmen ge hadatu islako islamun mi helun terikam for koddinu mi iman kama aqida ge bodu masale mi kan algonmen mugeni das koranje algonmen ge la ilaha illa allah mi kalima ekuga mu'minun deke lobi uma allah taka lobi uma ekalange ahlu weringe ekalange wali weringe adavat terina duruheli emihunge makara rewun takun rakka teri wan das kuranje hen allah subhanahu wa ta'ala bimacca fonu bebi mu'minu altakun iman kamuga tedweri salih rangal ikhlas teri mu'minunge aqida yakimi ebe kalun amali gotun dekkevi namuna yaki mi masala algon me balama hinga allah subhanahu wa taala mi bimacce fonu be ma salihun ge gaatu ga huri kihinetto algon mennaka wanhanawege nuta siruwege nuwane mang allah ga rasul be kalun ekalange deenattaka ve wadagen nevi matiwer qurbani
ballava nuhu alayhi salam ekalege faana jehunu imtihanu boduka darifula ambi miha ekalege faana imanen adi ekalege faana idikolan adavetterikam faalakuri emme fangos mang allah ge kofa as muli insaniyatu munota muli duniya gharaqwam dia wagutu nuhu alayhi salam ekalege faanunge hippulugawa wa fawantakamge lobi atifiyatu gadawegen ekalege faanunge darifulu kafarunna ko gharaqwa mundatan finigen goalebbi emme fahuwa gutu gaves e darifula nasihatteri wada ganne ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin e darifula kafarunge tere nuwashe iman kamge odiya sawar washe erunne salam evani la asima al-yawma min amrillah miyadu allah ge kofa adam salam evani evs goten nete evs miha gunete kalange rahmatun fiya bima awaham odiyan arash iman kaman adawatteri allah adawatteri fawaid darifulakan gabulen nokori kuni timanna salam eveto badanme timanna te kanna aranme emme fahum allah ge kofa ge qaraqwe gendiyai anikka ves nuhu alayhi salam e kale faanunge darifuluge matin handam ekamuge maccen hitamuko allah addannawani wanada nuhu rabba nuhu alayhi salam e kale faanuge rabba dannawani faqala rabbi inna bani min ahli hada bad kore wilahe timannage dari eti mannage ahle eti mannage ailanu e dariful marwe diye allah subhanahu wa ta'ala e shakwa e kalange ruhi wodinu genne wagutunge kalange nuhu alayhi salam wahi korwani kige qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih e nuh ei kalange faanu ga ahlen nune kalange faanu ga ailage mihen nune nuh alayhi salam ge dari kale nunto nuh alayhi salam ge dari nunto nunge kalege faanunge halalu dari enge kamako allah ge hadratu ge ei dariwantakama bafawantakam ge naslu e nasabaki evs faada hurichenu ehema mang allah jehigen angawani innahu amalun ghayru salih ei ghayru salih amal kurimi salih amal nukuri mihike maane ki iman kan ikhtiyar nukuri mihike kalege faana timang ilahu ge amra tabanu mihike hembi mai mushrikun ge terem wa mihe kufru aila ge mihe ehema ekama kalege faanu suwalu nukura allahu akbar teduweri mu'minun ge alamat ki kobat nuh alayhi salam ge shakwa enne e kalege faanu udure nudakwa bahana nudakwa wagutun eko ga taslim korevi allah subhanahu wa ta'ala ga amurful wagutun qabul korawange allah subhanahu wa ta'ala hadda wabul kore ilahi miyala ge fahafu sawande miyala ifada evs suwale ibaras kalange ruhi wodi nugannawa evs suwale nudannawa islam dinuga allah alunge gulun oti hama ikani iman kama aqida da mu'minunge gulun hagigi gulun oti iman kama aqida ge gulun evisalega leya rahima nasab ge gulumen no midinu go oti kiye ngadi kiye hemme midinu ge khassa gulumaki alwala lillahi walidinihi wali salihil mu'minin mu'min takunna ekalange dina takalobi khalis ko mi mu'min jamaata namuna ekamuga ve mang allah fanu huriha rasuluhu sehen namais ekamuga khassa namuna ta yagin algon menna ewaha kanu dakke mi mawdu kan insaf parawun kama kan nuwata mi mawdu algon menge hituga ekashigem wagatan algon menna enguno kama kan nuwana hemwima allah subhanahu wa ta'ala al wala wal bara mi mawdu khassa kurabba loebba hamdarudi allah ga hulwerinna khassa kurma gulun allah hattaka khalis kurma adawaterikama ruliverikama gulun kandalumuge ba mang allah ga adawaterina khalis kurumuge namuna ekamuge dakwa fawani algonminge bappa ibrahim alayhi salam kirti rasula mi ummatuge muslimun hemima allah subhanahu wa ta'ala ge man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekadege faano allah ge deenage wadagen adaba akhlaga oga terikama ekuga waran oga terikama ekuga ekadege faano ge gawma dawat de bevsalega harukashi kamei ruliweri kamei mihunna birudekkumei hamadu johon ufeddu mennei eki evves rasul be kalege akhlagennu muslimunge tere miya ko islami dawate kiyagen gos islamunge tere nuwata kafarunge ammunge terega govwa tantan tala sunna fati ko birudakkanya eki islam dinu gamalenu algon me kam bariya wegen be allah ge rasulun kam bariya wegen be allah ge rasul be kalunge dawata ki insanun rahmata hamdardiya oga teri kama ekuga adaba akhlaga ekuga mistakunnan hewfor koddinu egotun mushrikunna kafarunna ves dawatu dinumuga
إسلامي أمتك مي عقيدة كهل السنة جماعتك عقيدة منهجك رسول الله صلى الله عليه وسلم مهن الله رسول بيكلون منهجهم بما إبراهيم عليه السلام ورن وقاتري كما يقول كليك فانوك بابا فلا كليك فانوك قومك ميستكون دعوة دبي إباها كيرت القرآن تفسيركم مهن الله جنوا فوي يا أبتي يا قومي بابا قومك ميستكون شيطان على كنو كراشه الله شريك كراشه أدن نيوه كمفتك نيوه دولن نفن فعدا منفعن هيلتك على كنو كراشه الله شريك كراشه تمن كليك فانو كذا حضرتهم علماء النمي وداعن نم كذريتي عبارات هنما بس على كنو كوريبس بني فدا مي إيمان كما عداوة تريوا بايكي كافرنا مشركون ميهونك كتن نوانا هم بما إما فهم إبراهيم عليه السلام كليك فانو بابا قومك ميهون دين جواب كي كبا إبراهيم كله تمنى منك مدينة مونو أمرالا تمنى منك مدينة نوده تي غوا دينا غوا كم غوا نما تمنى منك رجمة قرآن ألفان الله عند إعلان مرة إعلان كم سكالي فانو دعوة تدبي دعوة كالي فانو دعوة بانتهاء الديام إبراهيم دعوة قبول نكريما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بل إبراهيم عليه السلام يكليك فانا بيان لفعلوا ينقوني يكليك فانو بابا قوم جميعهم الله إيمان نوانك إبرا الدعوة دبي دنكي هنن هدبي إبراهيم مسلم بين إسلام دينه باين غني كلي نوتا كم من سوارك إبراهيم كلامه تكا إبراهيم شريعة إبراهيم سياسة تكتير إسلام دينه باين يا إغوتان إبس كوري تنو تبرأ منه ميونا دروه لي بارية كليك فانو باريه وداعن كليك فانو دوره ليه وداعن إن إبراهيم لأواه حليم مع الله هم ما كليك فانو جوغاتري كما رحمة بنتكان بيان كرواني إبراهيم عليه السلام كليك فانو بابا قوم جميعنا دوره ليه كليك فانو هاروكش كما كنو كيف بيجن إبراهيم الله إيمان وكليك فانو عداوة تري كليك فانو دوست دوالا غزم كوري مع الله عنقوني كيك إن إبراهيم لأواه حليم هم كشفوا إبراهيم عليه السلام كي أواهن كلام حضرت جنا رجوع ومدماتي أوغاتري رحمة وانت بيفلك حليم وانت رولي مدو كوفا مدو بيفلك كموسى كلام فانو كدعوة قبول نكره فيما باريه وداعنا هم الله سبحانه وتعالى من أمة مخاطب كروا وحي كرواني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده مي إكاليك فانو نمونا إبراهيم عليه السلام كينين الدبي مع الله يكرمه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إبراهيم عليه السلام كليك فانا إمام بميهم لا نكوري إنا براء منكم تمنى من كلامنا كلام انت ألقن كرا تكتشا مولين بريه ودروه لي وجامه كلامنا وكبيه هرم تباميهنا تمنى منا ديتريغا عداوة تركما دشمن كم فشونية تباميهم مدينة عداوة تري من الله عداوة تري ما دين هرمنا كندين إنهم قت هرمن بس عداوة تري بريه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء عداوة تركما رولي ويركم فشونية كون هندك حتى تؤمنوا بالله وحده كلام من الله ويكون تكوي كلام إيمان بيجاو من دان حساب الدان دين هرمنا كلامنا ديتنا وكي مي كم بيكون من نمونا مي محمد صلى الله عليه وسلم جا أمة من نمونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنهبه إكليك فانو جا نمونا إكليك فانو جا صحابة كلون جا نمونا مي نمونا جا هيفون نجبس قتي مي أمة جا هلورينا كنن مي بعمهم جا إيمان كما دين سلام القرآن هم بيما سلفون جا علم ورين بداروني لا موالاة إلا بالمعادات لا موالاة إلا بالمعادات عداوة تريون الله عداوة ترينا عداوة تريكا ندكا الله كلام قهول ورنا لوبي بينا قلت بسنته هم ميديتي الولا والبراء رحمة تريكا ما عداوة تريكا ميديتي إنسانا ونجه شروي من هجاء كت شروي من غناء كت الله تكا كلام دين تكا هم بما العلامة ابن القيم رحمه الله بدار وني أي الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام مدوغا بدار وحي كربا فوافدان كلام وحي كربا وني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إبراهيم عليه السلام إكليك فانا جي بابا فلا إكليك فانا جي بابا إكليك فانا جي قوم بدارويه
innani bara'un mimma ta'malun innani bara'un mimma ta'budun timan kadege faano kadementi alukan kura huriha faratakum bariyegam illa alladhi fatarani timan kadege faano haddawage ngulu waras kalange fiwa timan nabi huriha loebbe huriha rahmatri kame gulani e farata himma dobeti akhunne e fahuga mu'min jamaayan kama migota diyi alugon menna wara bodan ingewa hakai fir'aun ge ami kamalun asiya radhiyallahu anha ge wa duniya mati ge huri emme bodu ras gefaanunge ambikamalu duniya mati huri emme barugada powerful anhena ekamako Musa alayhi salam iman buma ekuga ennu baanu lafa mihage jabarutu enage aniyaveri kama enage ruli enage nulafa kama enage baru verikan ekamana evves gellumen nudevnu ekamanage hippuluga wa iman kama Allah wa loeba dushmanun adawatteri kamuge warugada kama furihama kama ekmana evves gellumen nudevnu kihinevi Asiya radhiyallahu anha ekamana aniya ko ekamanage duwas duwala masay kurima Allah denne ekalange loeba ekalange gulum badahi kureve Rabbi ibn li indaka baytan fil jannah hadwa badu kare raskalange baraskalange jiwaruge baraskalange awatteri kamuga suwaruge ga ganduwar bina koddewa wanajini min fir'auna wa amali wanajini min alqawmi adh-dhalimin adi timanna salam kurawar fir'aunu ge amalu firmiha ambimiha demeduga kiha bodu gulumen onnana to ekamako Allah hattaka firmiha ganiya verikama enage kufra shiruka enage amalum bariye wadagene ekam salam maydenne adi gawmuge no ba shiruka kufruge kibama salam wange lobeta khunne mi mawduge mativeri namunae mativeri furihama namunae fir'aunuge party enage groupge gawmuge iman kan sirru ko gen huri mu'minu alage misalaki fir'aunuge party enage ahulu veriya enage jamaatuge miha enage maqamuge enage wazifaga enage ismaga megga huri mu'minu ale iman kan sirru ko gen heni iman kan faalo ko fimun gatulu kollan henna mois kiha ire bande kiha zamane bande iman kan sirru ko gen be kadum abada abadu ke gota kannuluwa iman kan faalo kuran je tanuga kufra shirku ekko bariwan je wagutuka bariwana hembima fir'aun ena ruli aragane ngusuni daruni aqtulu musa tu kollar hetimanna musa alayhi salam gatulu quran musa alayhi salam gatulu quran nimma ekam Qur'an kama gohali may mu'min alage ruli verikan Allah hattaka ekalange lobueti nabiyya Musa alayhi salam ge lobi ekamattaka ekalege faanuge joshu uturieri wagutun inkar kuri fir'auna ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kade mihaku gatulu qurani he enage rabbaki Allah hebunati ena Allah ekkawantakun iman waati ekamattaka ena gatulu qurani he subhanallah balla walu bete khunne e mu'minu ala e jabbar no ba miha ga kurimati ga haqq basbuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ke hadith ul qur'an kalimatu haqqin wa kalimatu adlin inda sultan al ja'ir afdalul jihad an yaveri veri ge kurimati ga adulu veri bas haqq bas bunu ngai emme mati veri jihad e mu'minu ala emme mati veri jihad agen tedo wadagen nei ei fir'auna ki algon memmi hi kura kala mi zamanu ga mewle kala democracy ge veriyen nu nukule de evs kaben nukureve wawdu takaichi nu fudde kala duniye bala obama ole hal kitab wawdu ko ge veri kamangeri evs kame nukurevi ge ngolani ekhala takun je veriyen nu ne beenun kame kura veri fir'auna ki vegen fir'aunu ge jamaai gabud kurani ei mihunge rabbukam enage dawa ki ana rabbukumul laala ema rabbuna komme kame wagtun tanfiz kuremi e fada warugade jabbar nu defa verige kurimatiga e mu'minu ala haqqu bas guni to beta khunne mi mu'minun na warabbod namuna fir'aunu ge kurimatiga mu'minu ala iman kam ga hulwerin difaa ko haggu bas guni iruwa ko ba to miedo algon menge halo mi mu'min jamaatu ge hal islam deena kandaligen khilafa kirte qur'ana kandaligen khilafa allah ge shariata dima khilafa faaluga inkar koramun dairo istibaga party wima tiba group wima nukere echike buna nukere ni ki ves nungadi
warak gina bayko beenumenno gabudu eskura aharum party ge veriya aharum party ge zai maharumenge bodu miha ehem wima ebe fula komme fada kame kuriyas ekan difaa kuran eihe hameikani kamaki nuwe oi tinun kamen neti he wahaga dakkan komme goten hada fais veri miha difaa kuran nota zai musalamak kuran nota party bodu miha difaa kuran ei nota algon menge terega gina mihunge halu hori gotan la ilaha illallah kiha norakka teri kamento allah ge deena ekalange shariata khilafu agutuga teduweri mu'mine vejjiya ena uluwala makaru hada kannun ule nena safu ko bunane nuniya inkar quran tibati kuri mifada kamake allah ge deena khilafar tika nukurashe ekamako algon menge terega mulin ya khilaf party ge group ge gos waha ke nuota ebayge huri abege wagnota islam dina sariha ko khilafa kame kurawa ka bune unas bomatindaga ruliya srabve harum party beheti harumenge zaima beheti harumenge verimiha beheti hikino lobete akhunne mu'minunge muslimunge onna wanje hene gotaki allah rasula de ke walobi huriha lobe ko iswanje hene ekalang rasula ge shariata dina khilaf wajia ei member famvies ei ambidarin kamugavies ei verimiha kamugavies ei party kamugavies bangha kamugavies ea idikolu wan jehene ekama inkar kuran jehene ekama algon menge halu hurigota ki islami nuwata muslim mujtama ge ginamiyun ge halu hurigota ki hama ekani algon men lobi wa echki algon menge group party nuwata ekula eloebba khiyanat nuwana eloebba khilaf evis kamen nuwane me party ge policy komme gotaka dies e difa koranjeni ettaka gurbani denjeni ettaka tedi marwani ettaka muzahara iskurani ettaka hangurama iskurani ettaka adu sufla mi wara ginabay ge halat ekamako shakkenne algon menge terega mu'min jamaaten eboy allah rasula ettaka gurbani debay allah rasula ettaka adu fulabay siyasatu ge terega wes adi amun ge terega wes ekan algon men nan ingunu raluge masalaga yahudinge masalaga mu'min jamaate mu'min zuwanun take iman kama lobiwa bayako adu fula kama inkar kon hedi siyasatu ge terega wes algon men ge terega ilmu werinna hakku bas bunan keremi hunna wagutum magama duniya vedunta dukollaha ekkariwa mihun ebo ule ehnamois algon menge bodu jamaen oti ehenenu algon menge vote algon menge taayid algon menge support uriha echen oti kule group jamaat ei waran nurakka terikam ei warab bodu dina khilafa adiki kufra shirku ge darayan insana da waruge kame ehmbima mi mativeri namuna nuhu alayhi salam feshigen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahamaya ede terega immeha mu'minunge jamaa mi ilahi rabbani manhajuge matiga demigen ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakkenne mi mativeri aqidaga mi mativeri shiaroga emme mang emme mativeri namuna ekalege faano ge gawma dawat devi warang o gateri kama wara rahma hamdarudiya ekika hennamois makka ge mushrikun islam dinuge dawat allah ekawanta kurun ekalange ekanye hagwege mani alkan kurun ekalange ekani alkan kurashe ekalange ekani kiyamam teri washe ekalange sharia ekani gennashe gabudu kurashe yang ekani amalu kurashe mihen ekalege faanu dawat deetiwe makka ge mushrikun emmen jamawi ekan huttuwa tafatu bahanataka tafatu geggotun ebamihum mesulunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge mawqif dukollato allah ge hadrata gowa gon huttalato hembima diplomatic solution gennan embe hongulu siyasi hallu hod mattaka waram maseke kuri ekalege faana mudala maqama anhin kudinna eti miti hushalage ekalege faana mi dawat huttalato embe maseke kuri wara buddhige hamatakun mushrikunna kafarun gabulu kura kala kandato sebe mi hon hushali miyaduge kafarun mi korani kiwaki akamennu eduhu makka ge mushrikun ma gina maseke kuri siyasi gotun mi dedin diinuge khilafu nattala mushrikuna mu'minuna gule kongotaka allah ekawanta kurun huttala kalange sharia dukollaf egen komme viswaraka duleddi fahembi ma ebami hum buni kike emme fam waragina hallu take koran ule nuwege ay merangale kalege faanunge rabban aharumen emmen alkan qurani ekamako aharaku edduwas timammenge kalangen namiswani desh
ميكا يبتو يفس عدل انصاف خلاف كمي كون كلكتو بودي اسلام دينو كولا مؤمنو كولا احركو ادوه اميون كلام تكفس باين على الله اكبر لو تاخذني ايمان كما اسلام دينك الله يكونتكم كلام يا شريك نكرهونه emme hindu kola kavves emme kuda kuda kameggaves ehembima mu'minunge usule nun ei kiye dushmanun na anota kafarun na yahudi na mushrikun na halluko ibami hunna rahmatteri unga nuwata pisedumuga islam deenuge shariata e deenuge magadu rukuntakum miha duraddiume ena deenum beruwana kam ehembima man Allah subhanahu wa ta'ala mitanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minunga mawqif anga wafani ki qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun تيفس كمتي من الله حضرته قبول النوين كلام فان إعلان قرب باره إيه كافروني كلام جيتي سالو ألوكم قرآن تيمان كلام فان ألوكم قرآن كذانيش لكم دينكم ولي دين كلام جدي تيمان كلام فان إم فهم الله دينه جا إبامي هن تبين داتي مكة غوشكم جوينا دكتورة تبودو إن الله سبحانه وتعالى هجرك وان أمور كرمي إهم بيما كافرنا مشركنا بريء ومتكا الله يكون ذكرن كرمتكا تباغ قوما وطن دو كل مكي اسمه الله شروك ربا فوا كم بين حالته واجب وكم هم يفدا مي دين إيمان كم دينا كفر دين ميدتي إن وان كم أنين بودو هيك كي مدينو كمان الله لبوا فواني مشركنا كافرنا مؤمنون وارت مدا ವಾರ್ತಾ ವೆರಿಂ ಕಮುಗಾಸ್ ನುವಾನೆ ತಿಬಾಗ ಬಪ್ಪ ಕಾಫರ ಕೇಗ ತಿಬಾ ಮುಮಿನ ಕವೆಜ್ಜ ದೆಮಿಹುನಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಗುಳುಮೆನ್ ಹೊರಿ ಬಾಯನ್ನು ಎಹಾ ವರಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇಮಿ ಮಸಲ ಬಯಂ ಕುರಬಾರ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಮುಮಿನುನ್ನ ಕಾವೆನಿಸುನು ಕುರವೇನೆ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ನುಗುಳೆವೇನೆ ಕಾವೆನಿಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರೆಗೆ ದುಯಿಫಸೆಹ ಕಮೆ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ನ ಯಹೂದೀನ್ ಅಹ್ಲು ಕಿತಾಬಿನ್ನ ಎಬೈ ಎಹ್ ನಮೋಸ್ ಎ ಇಶ್ಗಿ ಲೋಬಿ ಎ ರೀತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಂ ಅಸರ್ಗದ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಂ ಇನ್ಸಾನ ಜಹಿದಾನಿ ಚೆಹ್ ನಮೋಸ್ ತಿಬಾಯ ಯಹೂದಿ ಅಂಹೆನೆ ನೋತ ನಸೋರಾ ಅಂಹೆನೆಗೆ ಐ ಫತ್ತರಿ ಕಮ ಎಮಿಹೆಗೆ ಓಗಾತರಿ ಕಮ ಅಖ್ಲಾಕ್ಗೆ ರಂಗಳು ಕಮು ಏನೆ ಇಶ್ಗಿ ಲೋಬೇನೆಗೆ ರೀತಿ ಕಮು ಜಹುನಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲೋಯ್ಬ ಕುರಹೆನ್ನೇಳೇನೆ ದೀನಿ ಗೊತುಂ ಏ ಲೋಬಿವೆರೆ ಕಮ ಗನು ಹೆದೇನೆ ತಿಬಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಯಾರು ಕಮಗ ತಿಬಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಲೋಬಿವೆರೆ ಕಮ ಗನು ಹೆದೇನೆ ಏ ಹಮೆಕನ ಇಶ್ಗಿ ಲೋಬಿವೆರಿ ತಿಬಾಗೆ ದೀನಿ ಅಕೀದಾಗೆ ಲೋಬಿವೆರೆ ನಕಿ ಮುಮಿನುನ್ನ ಮುಮಿನಾತ್ ಎಹಮಿ ಮಲಬೋಯ್ತ ಖುನ್ನೆ ಮಿ ಉಸೂಲ ಗವಾದು ಗಮತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಮಾಯ ಒನ್ನಂ ಜಹೇನಿ ඉස්ලාම් දීනකී එව්වෙස් හාලෙග්ගා අදාවැත්තරිකමා තලාෆොළුමා නස්ලී ඉම්තියාසා කමකානුලා හමනු ජුහුම් ෆෙදුම ගෝවාදීනනු ඉස්ලාම් දීන් හමයිකනි මිමස්සලාගම බයාන් කුරණී ඊමාන් කමා ඉස්ලාම් කන් සලාම කුරුමට්ටකා තිබා මෙන්ගේ අදාවැත්තරින්නා අදාවැත්තරින් තිබා මෙන්ගේ දුෂ්මනුන් දෙනගතුමා එහෙම වීම ඉස්ලාම් දීනුගේ සමාහතා इस्लाम दीन की टॉलरेंस के दीने किया इस्लाम दीन की समाहत के दीने अदब अखलाक के दीने किया अल वला वल बरा के मसला इस्लाम दीन के समाहत मिदेति ओळवाला गन्नुवा मी वरगिन अलगोन मंगे तेरेगा वमुन अंड कमे वेफो एकमे मुस्लिम जमात के तेरेगा वरगिन बय ही कुरे इस्लाम दीन की समाहत के दीने है विमा काफर मुशरिके यहूदी बदान कमने एमी हुन कितम में अदावे तेरियस ए हरमंगे हम गैर रहमत तेरी है विमा बाय बाय रहमत तेरिया brothers sisters mi usule baykum hunge buki hingule rangalu bayin halategga deenuga maslahata kattaga faharegga efada beru fushuge bahe bune vidan en namois tibaga aqida ga usule ge gotun tibaga akhunnaki tibage dattamenna kokkomennaki bebemennaki hamay kani iman kamuge aqida ga holweri ehmima evvesalega islam deenuge samahata islam deenuge oga terikama islam deenuga hen ميستكنا وين أدب أخلاق أدب وريكما ميكان كما عدل وريكما ميكان كما براءة جميع ما تيجي شعارا أولوان لبوات علم ورين بدارواني الله حتى إكلام عداوة ترنا بريء ورولي أومكي أدي وكيكمك إسلام دينه سماحة إسلام دينه tolerance تكا එහෙන් දීන්තකු ගමීස්තකුන්නා මුආමලාකුන් අදුලු වෙරිවෙ ඉන්සාෆු රෙමිහුන්නා හේයකොන් අඛලාගී මින්ගණුගා කන්තත කුර්මකී වකිකමෙන් එයි දෙකම එදකන්ත ගොළුවානුදා තිබ්බසාලෙක් ಶಿರುಕಾ ಕುಫುರುಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಕಿಬಾಂ ಬರಿಯವುಮಾ ಎಕುಗವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಹುರಿಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮು ಹುರಿಹಾ ಮುಮಿನುನ್ ನಂ ಅಮರುವೆಗೆಂಬೆ ಅದಬ್ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಮುಆಮಲಾತುಗಾ ತೆದುವೆರಿವುಂ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮಾ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿಕಮಾ ಕುಗ ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಮುಆಮಲಾ ಕುರಂ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಮಿ ದೇತಿಗೆ ಹಕೀಕತಕಿ
deenuga aqeedaga algon men bariyave adawaterin kamuga de kene Allah ekalaga rasulaga huriha dushman adawater ekama dunyawi muamalatoga len denumuge kantattawga len denge kantattawga nuwata hem muamalatoga adab akhlaq nuwata ihsan terikam ekwerikam ekakwane ekak heyokon hitun islam deenuga eben hudda devwafa tafatu kafarunna tafatu minganuga islam deenuga aqeeda fushuna ragot hembima midetige faraku angawa Allah subhanahu wa ta'ala angawa fani la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin deenuga aqeedaga tiyabami hunna adawatteri tiyabami hunna hanguramako tiyabami hunge rashun tiyabami hunge gedorun tiyabami hun beeru konnula ifada kafarunna meduga adulu insafun kantakurma emihunna hekon hitumem timan Allah nahiyen nukuravan Allahu akbar kiha mativeri deenetto evves ehen deenegga mifada ayaten evetto islam deenuge samahat islam deenuge oga terikam hoyrol man Allah wahi korawni tiyabami hunna aqeedaga deenuga hanguramako talafala tiyabami hun gawmun beeru kon nuhada tiyabami hun gamacha aniyavere nuwa mihunna adulwari kamayakuga kantak kurma adi antabarruhum mamiyuna ituran ihsan teri kamayakuga muamala kurmaki la yanhaakum Allah man Allah nahi kurwa kamennune innama yanhaakum Allah 'anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun timan Allahu hamaykani tiyabami hunna nahi mikuravani tiyabami hunge aqeeda ya adawatteri munge gotun tiyabami hunge deena khilafa hangurama ko tiyabami hunna talafala tiyabami hunge gawmun tiyabami hun beeru kura mi hunnae ebami hunna konkame kurun Allah nahi kuravani ebami hunna ki tiyabami hunge awliyan kamuga heduma tiyabami hunge emme gair rahmateri kamuga heduma timan Allah nahi kuravani ebami hunna ki tibabe ebami hunna ki tibamenge emme ga rahmatirin kam ga hadafi mihaki yaqinum bas aniya verinne man Allah wahi kurma ehmi malobo eta khunne al barayaki durheliuma bariyuma ki aqeeda ya islam aqeeda ya iman kam ga algon men koran cheka islam diinuga samahata islam diinuge heo kantattaka mi huriha kama mushrikunnna nunta kafarunna sharu kurwa hudda devwahani kon kamegga duniyawi muamalat awga len denuge kankamo ei hudda kame ehmi ma Allah subhanahu wa ta'ala ekam waragala saaf kurwa fewani shirka kufruga huriha kafarunna kiwes ebbay Allah ge adawatrin hen namais muamalatuga mu'minu muamala kurumuga huriha kafarunna ki ebbayno ma kafarunge wes we baatake egotum harbi kafar dhimmi kafar adi ebayka ituru haqqutaken huri kafar hembima harbi kafarun ei man Allah ebaykan ihsan teri uma ebayka ga ebayka gulum beewun emme bodan nahi kurawwa bayke ebami hunna mu'min dakkan jeheni ruli veri kamuge mu'min ebami hunna mu'min dakkan jeheni shakhsiyatu ge ebami hunna muslimun evves halegga luidin men nonna islam dina adawatri islam din duwwal mattaka muslimunna joku jaha furassar ko islamunge boluga nuba tuhmattan aluwam kafir ebami hun fenunima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith bil quran la tabda al yahuda wan nasara bis salam ifada kafirunna ifada halatu gati be mi hunna isve salam ves nogware hayves jahanu dare ruliya salgon men dani وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروا إلى أضيقه مغمتين إيجي ميهكا دماغيس إميهنا جاغدي فإكاري نواري مؤمن ميها دان جهني رانغالو تمام إينا فنوا لأينا دانكو تكدام إيكم باي الإسلام دينو عداوة تريوامي إكامكو إنو ميهو مثالك الذمي مؤمنون تريغا مسلمون غاومغا ديرولي كافرون إميهنا ورقنا حقو تك إسلام دين دي فايبوهري هما يغوتا إسلام دينو هنغورا مؤمنون هنغورا مكو عداوة تكن إلا نكورا ميهو ebami hunna baawaru haggu tay bori timagi kamuge haggu ehmima mamba fan naki kafarun kamuge wajjiya me algon menge terega mi kala misalen algon menna waran unda guwan hoda henna mes amu ko muslimun gule hen gawmu tawga dari fulu islam vedana mamba fan naki kafaru e halatu gavis Allah subhanahu wa ta'ala ngawni mamba fan he ko hitum
दुनियावी गोतो में मिहो ना हितन जे हुरिया है कम हितन जे है ने को अल्लाह वही कुरान ववस्सैना अल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना ते बंग अल्लाह वालिदैन मा मफाना है को हितु अमर कुरवी ma ibami us Allah rasulaya uredu man amur ko fimun den kiyamam bumen noe asma radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wadan Allah ga rasulaya timan kamanage mamma ma kamana atwaj wa hiya raghibatu kamako islam dinu mule munu amburada fe islam wa ka gasten nukore afa asiluha tibanna ina gulum bhattam bi he kon hitam bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul kuragi naam siliha aike mamma ya he kon hitash egota mamba faana he kon hitanje adies ehen gati mage mihu nuwata awatteri kafaru nuwata en ofi hegga masekke kura nuwata classmate nuwata hembes gota kun haggen emiha ge ovijjiya eba mihunna meduga he kon hitidane ihsan teri kon hitene adikin ei edevigen wagotaki ei eba mihun islam dinuge man akhlaq daskuru mattaka ehme wala boyta khunne mi man akhlaq algon menge salafus salihun mi ummatuge ma jilu egotuge matiga amal kurimanunto miyadu midinuge ahluwerinna terroristunne barbariyatuge mihunne talafola lehoruwa bayke kiyagen dakka wahake ki dogu wahake kamuge kiha bodo hikketto mi ummatuge jihad rasulage zamanun feshigen kuriyan ai airuga ei kuntaniga kurawun kametto ammuko muslimun fatah ko fahuri tantaga e gawmutoge mihun islami konkama kattakato islam dinuge samahata tolerance balafa islam dinuge ogatirikama adulu insaf balafa ehbima midinuge nahi kurevigen be evves ghair muslimaka birudakkagen iman ko la ikraha fi din midinuge nonna evves mihika majbur ko emihe gidimati ga emihe ko hunnan islam din amore nukure ena gada kam ena gidin du kurak hama ifada rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi kurabba fawani ehen din tawge mihun alkan kuratan tan emihunge alkamuge goti emihunge alkamuge gege hamadadi tantam watta tala halaku ko ehem bima muslimun fatah kuri huriha gawmegga kristiyanunna yahudinna nota mushrikun alkan kuri tantan emihunge dimati ga emihunge islam din kanade usula eggota muslimunna oin agreement ge dafunge mihun diri ula mundiya huriha zamanek ehem wima egawmutan islami ummatukum ga badaluwegen di eba min islam dinuge oga terikam feni mi haqiqaten emihunge dola fenne ekamuko eba min hik kanu e fawati adawetter kamun ga bodu nukurani malaysia indonesia brunei tantam bodeti gawmutan islam fawati kol lashkare gosgento hama ekani muslimu vyafari werinna muslimu touristun ziyara kollagen bodati gawmuta islam dina badalu efa Allahu akbar kochige natija tom man Allah baawale mativeri diinuge natija midinuge samahata midinuge tolerance ge furi hamaka e miyadu algon menge muslimunge terega madu egen nuniya netumuge sabun ege beenu algon menge terega hifele madu kamun miyadu baytantaga nuwata islam dinan anna mihum maduwa tantaga maduwani hennunnama islam dina emme boda adawetirkan dakka tantaga europe america ga emme baran hingamun anna dinaki islam din Allahu akbar ehbi ma logote akhunne islam dine ki yagen dakka dogu waakatakan islamun helligen nuwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhajuga mativeri namunaki ekalege faanu ashabe kan tarbiyat ko rabba fawani mi mativeri manhajuga maccan ei al wala wal bara Allah kalanga rasula kalanga dinattaka mu'min altakunnataka lobi rahmaterikan ogaterikama gaagulun mu'minun adi baraat durhelivun ruliwerikan kafirun ekamagu eya ekuga be folon islam diinuge samahata ogaterikama adab akhlaq dekkevi ehme iman غير مسلم كافر كان اسم سلانغو ما مدوغس المورين بدالو فوي سلف الصالح المورين اين احترام كرمتكا اينغ ماكما متيوريكن دكمتكا نو එහෙන් ගොතක සලාංගෝ මොකේ හුද්දකමකි අල්ලාහු අක්බර් මිසාලක කොම්මස් කහලා ඉස්බේ දිය කහලා කොම්මස් හග්ගෙන් ඔති නෝනියා ඒනකි ඉස්ලාම් දින ආදාවතිරකන් දක්කා මීහෙන්නු ඒන දවවත දිනුමුගේ ෆුර්සතු වෙස් ඔති එහෙම වෙජියා මීහක ඉස්බේ සලාංගෝ මකි වෙස් හයි ජහලු මකි වෙස් බයික් යාලු මකි ඕකේ හුද්දකම් එකම අදාවැත්තරින්න නුවානිස් සලාංගෝ ආර
hama ifadan ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu balive bali kafarunge teren bali mihunge kariya ziyara kurwa ba mihun dawad de ba mihunge bali halu ballawa hidde abu talib maradul maut enage maru hadiri waqtu rasul sallallahu alaihi wasallam wadaagene adi salas ke faanu idaalone al-imam bukhari rahimahullah riwa kurwa wa hadis wala gawani yahudi gulame zuwa kuda sore rasulullah sallallahu alaihi wasallam khidmat kura asululu sore esoro balivi bali umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaagene timar dari ada kurwa allahu akbar mi muslimunna ada kurun khassa hagge ekamako mi ga ghair muslimun baawiri kurumaki huddakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen e kujjaga bolan koluga ishinde e kujja wahaga dekkuma fawga vidalwani asli islam wash hindu e kujjaga bappa inkariga yahudi bappa adi mala balalumu e kujjaga bappa wona atya abul qasim sallallahu alaihi wasallam ge bahaki yaman teri washe bas qabul kurashe bhai islam wash rasulaga oga terika kalega fanuga akhlaq fenifa e yahudi bafa we sehriya sar kofa ehmima dari fulangani abaha bunago en hadash ehindo ekuja islam rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasr radiyallahu anhu vidalwani e kalega fanu ege nukume wadagen nevi ufalum foligen wahar godal alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar ma Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukru hutte e kalange ekujja alifanu salam kuri ras kalange Allahu akbar lobo ta khurne ehbima kafarun boduko kafarun mako kafarun muslimun na denji he maqam dinumuge gotun ebami hunna muamala kurmaki goskamen eh nuniya dawatatta islami akhlaq e huddaka hamay gotun kafarun na kureve muamalat islam dinu waragina kanta udda kurava bori islam ge maslahatu huri kantatta ehbima islam ga tu ganen ebami hun ekam ga kuri arafa wa kantattako egotun ebami hun ge kibam bay kantatta algon men libiga tu nuwa algon men gatun emi honna muslim ga tun dinu maki sudda kam ehbima ilmu ri nasu kurava fa be muslimun ga tu ga nen ilme ulume fanne emi hun ga tun hodu maki sudda kam misalaka medicine adives science and technology ge bavettaka chemistry physics mihengos bahavar ulum ge wattartaka fannu tawga emihun kuriyara fawa echi algon me mihun ge gatu hoduma kiwe suddakam miha furihamen islam din algon men nami manhaju bayan kurabwa fawani hembima algon menge mirege mawduaki algon men emme ves handanko hituga abadues damu bahtanche he mawdu ei Allah subhanahu wa ta'ala ettaka ruliweri kambevun e kalanga adavetterinna ruliwerihun ei algon menge salaf salihun ekam amalu korevi gotaki abu ubaida bin jarrah radhiyallahu anhu wa bahawara sahabe kalunge wahakatan ebuhuri ennama algon me wagute huriha wahakatake genewe kanne wagutu wes warab bodalas vecche ennama ballawa e matiwere sahabinga qurbani e kalege faano iman kamattaka islam kamattaka badru hanguramaga bappage bo khandalevi Allahu akbar abu ubaida bin jarrah e kalege faano ge bappage bo khandalevi ei kufra shirku ga hulweri islam dina edi kolam hangurama kurama taka ama abdullah radiyallahu anhu mi ummatu ge emme bodu en adawateriya kamuga rasulage zamanuga nukui abdullah ibn ubay ge darikalun abdullah mu'min muslim sahabiye hangurama ge matiga algon mennange ansorinna muhajirunge terega komme swarega hamanu jumme hingi ekamako rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nasihata egotan wagutunge masala haldo jehennama ismi kalege adawaterikam ituru kurmat beenum vi hembegen ena gowale kike madina devende madkollare timanne tana diuma ekoga mi nikameti mitalan asti birat hinta me gawum beer kollan kirti rasulah nikameti bahibbunen e khabaru abdullah radiyallahu anhu libi wada gannawan kale fanu kihine kanta kureve rasulah gari ha duwa gose Allah ga rasulah e bappa ekahaliche nubunane bappa ebuni ehenen nune bappa ge maane ki miye bappa beenu men nune egotu ehin hadaka bappa beenu ni comments ehin ecche bunare mihinen ifus uzure nudakkave lashkar madina en erumuge kuri madina ge gate ga madina e lashkar was wanna tanuga kandi uran damagane ge putti wada mistaku madina wannamun ekalege faana adimala balamunde alay kahay nudavva
bappa as carry kadi damala wama fahuga vidalu kike kaleyaka migawmaka mirashaka nuwadevene Allah ge rasulage huddanetiye Allahu akbar Abdullah ibn Ubay haram malak waylak kale kivegen hetulen kale moyefe hetiri kale halakutte bappe adimala kandi uran damagenen tibunani waran hamajilwa vidalu ayeke kirti rasulage idmiyanu da kale Allah ke nuna mirasha wanna kar Allahu akbar en fa mihum fonwagen rasulaga arihu hudda den Allah ge rasulai timanna ge darifulu timanna ge macca kandi uran damagenen ge ebuhutte timanna ge dost duwalan tayyara timanna himayat deshe izuna debbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul kare ena waddash Allahu akbar mi lobe takhunne iman kam ga hurweri eba mi honnan Allah ge lobiga rasulage loibba khilafa evves echen atwajenna me echen eba mi horaddu kuram ehmi ba man Allah e mu'min jamaatu ge sifa korwa wahi korwa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum aw ikhwanahum إيمان الله بينه وديكنا عنوته كلام لو وديكنا واجماعة كسبة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح القدس ويدخلهم جنات لا تجد قوما كليغ فانو دكي ودا نغنواني قومك بايكو يوادون من حاد الله ابيكي الله كلام رسولا ينوردي افرات عداوه روا بايكم وجيات كليغ فانو ايغوتك سمحلا دكي ودا نغنواني الله ايمان وا اخر دوهن ايمان وا بايكو الله رسولا عداوه ريگن تيبيرو ابامي دكي لوبي وا ابامي هنا اكولتي بايكو كليغ فانو دكي ودا نغنواني ولو كانوا آباءهم أي إبامي هنگه بفان كمغاويس نوتا إبامي هنگه دارين كمغاويس أو إخوانهم نوتا إبامي هنگه بند بفامي هنگه كمغاويس أو عشيرتهم نوتا إبامي هنگه قبيلة كمغاويس إبامي هنگه وانها كمغاويس پارتي ميه كمغاويس أي الله آخر دو هنگه إمام وا ميه كمغاوانما كليغ فانو نو دكيني إبامي هم الله رسوله وردي الله رسوله كافر وكلانگه عداوة روايرو إبامي هم دكي لو بيواتنه إمي هم لو يبنوان إبامي هم تبيني الله رسوله يا إكرم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه مبامي هن الله إبامي هم هتكوغا إيمان كان ليوفا فواني أدي إبامي هن جبريل عليه السلام فنوغا مدد دفا بركات بايا لبابيكي يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إبامي هم تمن الله سوارو تكوى الدوانا ميتنوغا آرو تدميكم با ميرو بوين توغي آرو تدميكم با ما بيگم با سوارو تمن الله والدواني اي جماعتو گميهن اي پارتي گميهن رضي الله عنهم ورضوا عنه الله اميهن دك لوبي وديگن وي ادي باميهن الله سبحانه وتعالى دك لوبي وديگن لوبي وداگن الله بامين دك لوبي وديگن وي باميهن الله سبحانه وتعالى دك لوبي اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اي الله کے جماعت کے الله کے پارٹی کی اے پارٹی میہن نے اے گروپ کے میہن اے جماعت کے میہن نے کامیاب وانی میں حالو گتی مسلم اخونا اختم الله سبحانه وتعالى کے پارٹی نگون من جہن ام فرتما رجسٹری وان ام فرتما ولن اے فہوگا اہم میہن کے کنتن نان اے کلانگ رسول اید کولوا ایس می حقی الگون من کے دارین کم گاویس بفان کم گاویس لوبی ورین کم گاویس رحمت ترین کم گاویس ألقون من لوبي وابيكم وجبكن نوان الله سبحانه وتعالى ألقون رشاتي أمها لوبيتي أمها أخونا أختنا أدمي إسلامي أمتك أمها مي جماعة مي فدا إيمان كما يكلانج روحي وريجان نوافد يكلانج دك لوبي وكلانج رسول دك لوبي ومؤمن دك لوبي هذه عداوة ترين نا دروه اللي ببارية وافد إيمان كما نصيب كربوا ألقون من مي إسلامي أمة فريهم إيمان كما فريهم ركاتري كما سلام كربا بالحتى واش ادي اخرته قالون منك سوام كيك ما توريني ما اللي بيميهم كم قال واش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أقول منك شيخ خيو جزاء من بر كرباش أدي أقول من نتكا إكودبي صدقاتك أي شيخوجي هيوكموجي فتوغا ليبيجن داني هيوكمكموغا لبباشي أدي أقول من إكموجي صوبون هداية لبيجنا كمكموغا لبباشي أدي مي موضوعكي أقول منك تريغا ميها فاركم بدوغتيغا إبمون أسفاوا موضوع نو එහෙන්කමුන් මේ මවුදුවන් අල්ගොන් මෙන් නුහන බොඩ බේනුන් ජෙහිෆා වී හිඳුගා අදි දීනී ගොතුම් මිහා මුහිම්මු ඉස්ලාම් දීනුගේ අසාස්තන් ඒග මච්ච බිනාවෙගෙන් වා මවුදුවෙක්කමුගා වී හිඳු අල්ගොන් මෙන්න මේ මවුදු ෆුදේ වරක ඔළුම් ෆිලන් එබ ජෙහෙ අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේම් ෆෙන්නමුන් දනී අල් වලා වල් බරා එබ එග්ගේ තෙරේගා එක්කම වානම ෆෙනිගෙන් දානේ මන්සර්ත නූන්කන් අල්ගොන් මෙන්ගේ إسلامي مجتمع تكترين بس مدني فنمو الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنه صريح عبارات حرام وانجه كمكي مي قرآن إيمان بگين الله سبحانه وتعالى كون تكن قبول كرا كما الدعوة كرمو محمد صلى الله عليه وسلم نبوة إيمان واكما بنمون دا إرغا الله سبحانه وتعالى صريح عبارات بيان كرفا فاوا آية دمايا هري رغبس ألغون منك ترين جينا بيكا ألغون منك ترين جينا بيكا ميكان كان قبول كربي بسنان وغنويكا مي حقيقي إيمان كما تدو مغباي وفيدي سؤالك ميبونون الولاء والبراء نوت دمغا بيان كرويجن ديا نوت ميدريغ تريغا الغون مننا اي موضوعغا انصاف كرويجن ميديا الولاء والبراء نوتا اخوه تركما غايكما لويبا همدردي بيبوما ادي عداوه تركما دكول وريكان هاما كورون نوت فال كورون الله سبحانه وتعالى تكا ميكان اوناني ام فريم غوتغا اوي مجتمعكي اللهගේ نبيයාගේ زمان එකලේග ෆානුගේ මතිවරි සහාබීන්ගේ زما الله سبحانه وتعالى وحي قربني محمد رسول الله محمد أي الله رسوله صلى الله عليه وسلم إيفو مجتمع صفة قربني والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم එකලේග ෆානු අරිහුගා වී මිහුන්නකි محمد صلى الله عليه وسلم يا اكل فانو غاريوغا وي بيكلونكي اي كافرونغه مچ هاروكشي غدفد بيك ادي اباميهم ابيكون بيك رحم هوري اوغاتري بيك الغون مين مفنني عداواترينغه كاريا الغون منگه اميلا بينون تكا مقام تن هفيتو متكا دنيوي منصب تن هفيتو متكا ألغون منجة تريغا تبي إم هيولفا ميهونجة ننتب بدنام كرمو إبا ميهونا مولو على دينو متكا نوتا مولو هودا دينو متكا هنگا مندا منظر لا إله إلا الله دمي ألغون من الشيخ جواكا نمي من دي رغا إبونو آيتوغي تدوكا ندن بيكا مي حقيقة نينجيني الله جي جماع الله جي بارتي الله جي جروب كامياب هوداني كم حالقا كم تنقا ويس اهم بيما كودكو بس ايمان كمغه رها لبه مندا بيكا هي النوه قبول النكره تماغه ها عداوه ترينگه تريا وكالا دو كل مفو تماغه امل لجيب فرالا مسكه قران كمك كند ايليگن دنياغا ميدو هنگا مندا اسلام دينا اديكولو حركات تك نوت اسلام دينا ادينوge ahul werinna edikolan hinga udwan taka ehi teribe alugon menge divehi mujtamauga heobas buna mihunnaki ei terroristun kamuga sifakoddi bonedemun da mihunna hama emme hindukola kues mi ayatoge tedukama meduga iman bevenama ewahakata dakke nuulene kama medu shakkenne anekkolun hitama hori kamaki islam deenuge sifa libigen
ilmu libunu kama algon menge tereng bayakan hiwa fada bay mihum bas mi fada kankamuga al wala wal barag halat tawga nuwata kandeligen adawaateri umuge halat tawga daade makarweri bas bune lafa eba bacha bay mihum eba bune den tiyolani emme hatar waraka yahudin asking ekama nuhe mi algon menge tere bay mihunna ilum berin kama gabul kurwe zaatuge mihun dakka ule wahaka ekama ko emihun nikume ulune emme muslimaka diwe rajyega huri emme muslimaka edikola eta zamane bande efoga warabindige miharu efada adutan ibige nudiya kamuga vs algonuge handanan annani mikala waka dekomun anna wagutegga mige kuriga diwe rajyega sunnatuge ahulwerinna nuhono bodati undaguta jismani gotun libemun dia algon nudannawan miyadu ruhani gotun algon mennan aniyata nulibe wahake eduwas waruga sunnatuge ahulwerinnan aniya veriumga emme iskon huri star leader mihim bunima star e bunefiya diwe mustamoga hama engen danekama algon gabul kurani hajju doturegga makka yaddiya eru etagu huri deen kiyomun dia kujjaku miyadu waragina bayaku ei amille manhajegge veriyekama bes balagen ule mi huriha sunnatuge ahul werinnan aniya verve emihunge tumbulita aniya veri gotuga jaluga bala ihanati kon hituma foga ena hajjuda turuga diyumun enage kariga ta'rif kofa bunani alugondo hekiwame tiyai divehirajjega tibi salafunge manhajuga hunnabi emme warugada ebbe fuleke subhanallah sunnatuge huriha ahul werinna aniya verive rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnay ebe kiban faaluwati mihuna aniya ko jaluga adab dinu mafahu hajj diyama ena kuri tawrif kimi mi adolgon menna fenna mundani mi fada ba emmihun allah sha ilahuge dinasha ilahuge dinan amal qur'ani huna dimaya furasarako kufuruge bastan emi hegge dulun ulan kurmunda ba emmihunna campaign ko dirmuge podium ta carrying wahaka dakkamundata hitame ki algon menge tereng heo kamal lobi qur'ani hunna bes heo no fennaka allah subhanahu wa ta'ala ge haddu bimmatiga qaim kurwe mutame ganama emi hegge furana bes miyadun hunna fada bayem mi hunna ki ei asas taka manhajtoge verin kamuga balagi mi hun ebole insanu ge tere muru vetterikan gellifawa minbaru nikam visnalawa dimaya rolan huri emme bodati huturu faafata efada faafata kura mi hum bimum faheluma allah ge dinuga kandelifawa bayem mi hum bes enage manhaju rangale enage amalu komme gotakan huri kamuga vies miyadu algon menge dina lobi kura mihunge mujtamata midani fasad kuram kobato algon menge visnu kobato algon menge buddhi mi fada mihunnaki algon menge imamun kama bala kama vanama ei sharaf veri kametto qadar veri kametto allah subhanahu wa ta'ala biruetiwa soli altakunnaki evve zamanega huturu bodati faafatakum mashhur fawa baynu efada faafatakum ulan kure fawa baynu ehna wes komme adam dariyeki usku qur'ane bay adi komme mujtame gaves boddi faafata qura mihun ulen ehna mas insanu iftidawani efada mihunna kannu kan huri mi fada gotaka eya akuga algon men dannawalam beenum wani duniyawi edun taka makarwer rewunta rawa deba oduwamun muslimunge nang huturu kuramun duniye kankol takun miliyonum biliyonum dollar nagamun da faraitaka dannawalam beenum wani adi algon men divehi mujtamauga divehi muslimun ebati bime hela ehem bima algon men ne gennewene bire algon men ne jessene halen insha Allah nonnane irada kureviya algon men tibeni al wala wal barage matige miyadu mige hagige tiyabami hunna nengifa wati mi dinuge mi usulugo matiga thabitu nuwe haluga algon men nan eba ingeye dinuge emme muhim asas takum bes eba beruwegen daka du'a ki
algon menge mi azuma algon menge mi imanuga sabit ko devun adi algon mennaki Allah subhanahu wa ta'ala taka altakun ebbe ko anebbe ka lobikon adi algon men ilah subhanahu wa ta'ala taka nafratukon ule mihun kamuga levun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik